Зейнакан Пасаңова. Жат терезеде өскөн менин гүлдөрүм. Повесть. Аллаху акбар. Аллаху. Күнүгө мени таңзарда чакырылган азан ойготот. Жер жары элек болсо да шаарды уйкудан козгоп, биз жашаган мааладагы бир нече мечиттердин бийик мунараларынан чыккан коңгуроодой шаңдуу дооштор аба жарып алыска жаңырыктайт. Муазиндердин жел аргыдай коңгур же чучуктай сызгырылган ичке муңайым үндөрү бирин экинчиси улап же жарышкандай үн алышып, тирүүлүктүн дагы бир жаңы башталган улуу күнүн Кудайга ыйман келтирип, намаз окуу менен тосуп алууга чакырат. Бүгүн да ыргагында бир укмуш керемети бар азанды укканда жан дүйнөм термеле түштү. Бирок жылуу төшөк менен таңкы ширин уйкуга илинбей туруп, даарат алып, багымдат намазын окууга бел байлай элекмин. Же ал үчүн да убакыт сааты келиш керек окшойт. Коңшунун дарбазасы кыйчылдап ачылды. Үй ээси Улукбек аке азанчынын үнү басыл электе адатынча шашып-бушуп мечитке жөнөйт. Андан көп өтпөй эле жаш келине чаканы калдыратып, пеш айбанына суу чачып кирди. Өзүнүкүн бүткөндөн кийин көчө жолдон баштап биздин үйдүн дарбазасынын алдынан бери мезилдетип шыпырып коюучу бул келинге жүрөгүм элжиреп, ичимден ага жакшылыктарды тиледим. Эрте менен туруп сыртка чыкканыңда суу чаң басыларлык болуп жеңил себеленген, күзгүдөй жаркыраган таза жерди көрүүнүн өзү кандай ырахат. Төшөктөн ушундай жагымдуу сезим менен козголдум. Түнү бою жаап чыккан нөшөр үнү угулбай, дүйнө жымжырт. Терезеге келип асманды карасам, үзүм булут жок, көк болуп ачылыптыр. Жамгырга жуулуп ыраңына чыккан жазгы жашыл дүйнөгө жаш жалбырактардын жытына мас болушкандай үрүл-бүрүл жарыкта эле куштар шаттанып сайрап жатышты. Бирок жанымда балдарымдын жоктугун туйганымда көңүлүм чөгө түштү. Үй жайы бөлөк атасы алып кеткен сайын күн өтпөй эле ушинтип жалгызсырап калабын. Уул кызымды оюнчуктары да эстете берет. Көмкөрөсүнөн түшүп тоголонуп жаткан түктүү агыш мамалак, жеби сүйрөлгөн КамАЗ, чачы сеңселген Барби кайсынысына көзүм урунса эле жүрөгүм тыз эте түшүп жатты. Оюнчуктардын ээси бал экен, аларга жан киргизип ойногон эч ким жок. Менден бетер томсорушканы ан сайын кусамды арттырды. Эч нерсеге дитим чаппай, жумшак жана баяу мамалакты боорума бекем кысып алып, балдарымды ойлоп отурдум. Эртең эле алар апалап булбулдай сайрашып, эшиктен энтелеп кирип келишерин ойлосом, эбеденим эзилип, ан сайын сагынычым күчөй түшөт. Ошол учурду элестетип алып учкан кусадар оюмду бузуп, телефон шыңгырады. Аялдын үнү. Эже кандайсыз? Бүгүн үйдө эле болосузбу? Мен да базарга чыкпадым. Сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Бош элесизби? Азыр барсам болобу? Базар деген сөздөн улам ким телефон чалганын дароо билдим. Чоң базарда соода кылчу Гаухар аттуу келин менен көптөн бери көңүлүм ысык болуп жүрөт. Экөөбүз ойдо жок жерден таанышканбыз. Кайсыл бир күнү май базарды аралап жүрсөм, "Бүкен эже, менден май алыңыз" деп калды бейтаныш аял. Мени таанып чакыргандын сөзүн кыя албай жанда басып бардым. Майланышып, карала турала болушуп май сатып олтурушкандардын катарында аппак болуп сырдалган Камок дароо көзгө көрүнөт. Катар секичелерге май куюлган кооз этикеткалуу идиштер ашемдүү коюлган. Камоктун ээси 35 жаштардагы ак саргыл чырымдуу келин экен. Эски таанышымдай жылуу учурашып, "Кандай май аласыз эже?" деп сурады. Мен анын жарык маңдайына, карлардыкындай токтоо, эстүү көздөрүнө ишене сүйлөдүм. "Өзүң тандап берчи сиңдим. Алтын ай деген май берейин беже? Холестерини жок, жакшы май." Баш ийкешинде эле күтүп тургансып, илберинки кыймылдап мөлтүрөгөн тунук май куюлган бөтөлкөнөн 3тү жаңы пакетке салып жатканын ичим жылый тиктедим. Соодада да ызаттуу мамилеге тартылат экенсиң. Мүмкүн мени тааныган үчүн ушинтип сыйлап жаткандыр деп ойлодум да. "Мурдаштык болосуңбу сиңдим?" деп сурадым. Айылымдын менден кийин чоңоюшкан жаштарын көп деле тааныбай калдым. Өздөрү оозуна учураса ушинтип сурайм. Келин иймене күлө бакты. "Жок эже, мурдаштык эмесмин. Сизди сыртыңыздан эле тааныйм." Майды колума карматып жатып, "Сиз жазуучу Бүкен Молдоев эже болсоңуз керек.
Gitebiňizde okugam. Telewizordan da görüp jürem. Köp ötösüz bu ýerden. Akşa sunsam. Jok eje, sizden albaýym dedi çyn dilinden. Ekoz oşonda gança akıylasak da maýdan aksyny aldyrta albaý buşaýman jegem. Geyinda al gelindi köp görüp jürdüm. Bazarın içinde 3 yerde kamago bar eken. Ulan biröne özü olturup soda kalsa, kalgandarında da anın talibini alganda elpek, jaroker kızlar işleşet. Kardaldı imere tartıp, kupuluna tolo telegenge ayabay maş bolup bütüşkönüm baykayım. Birok Gawhardın mamilesinden da gözlörünen da akçaga jutunu sezilbeyt. Anın kamoktoruna gireşe özele bayma-bay agıp gelip jatkan syt. Bir jolu menin oyumda tuğansıp söz arasına mıntıp aýtdyle. Men tyýyndyn artынан goýlay turgan jönüm jok eje. Tapganym kızım öközgö geňire jetet. Aşykçanyň geregi jok. Emne üçündir bazarda oltursak ele bary aç göz düýnü kor dep oýlaşat eken. Andaýlar dele köp. Birok açkaçylykty başdan ötkürgen adam azyk ele topuk kılıp galat okşaýt eje. Bul koşmanylы sözü özüne aldan eni estetkendi turmaly gözleri yaşıldanyp jertiktep ulutunup algan. Oşondan keyin siz menen jay olturup süýleşsem dep köp aýtdy. Wagty saty bugün jetken eken telefondan Gawharga "Üýge geleber" dep goýup mehman gamyn görüp başladym. Dem alyş günüm gonok menen ötörüne içim açşa tutsa da ejesiňdidey bolup baratgan gelin menen süýleşüni özümde dilimden galap durdum. Gawhar köp küttürgen jok. Alpeýim adamdan jomartlygy menen başlyk toltura görün şeren götörüp alypdyr. Men de belendep koygan tamak aşymdy dastorkonga goýup, jaý sözgö girdik. "Bökeneje, sizden men görgen jazlar degen kitebiňizde okusdan okup kaldym. Oşondan beri bir süýleşsem dep eňsep jürçelem. Sizdi maga Hudaý jetkirdi okşaýt. Kitebiňizde özüňiz jönde jazdyňyz bele?" Okurmandardan uşunday sorosuna gönüp bitdim. Kahramanlarım menen özümde bir kişide görüşüp kızıksına verişet. Alarga düşündüröm deş kuruu bara gerçilik. Oşonduktan Gawhardyn bul bayo düşünügün jokka çygarbaý, tuyuk gana jylmaýyp koydum. Sözü bolsa aýtyp, içim boşotup alsyn dep ünsüz kütüp olturam. Ulan boşogan piyalaga çay koyup kulak saldım. Sarsanaňdy jalgyz götürüp jüre berseň, uşunçalyk oğurjuk bolat eken eje. İşenesizbi? Elge okşop katkyryp gül albastygyndy jakynda baýkadym. Oşondan beri şankıldap açyk gülçü adamlarga suktanyp jüremin. Men törülgendile şorgo jarylgan jan bolupmyn. 2 ýaşymda apam göçege taşlap ketipdir. 5 elde okşoým. Basalbaý ýyla olturupmyn. Görgendir atenesi barby dep ilikdeşip, hiç kim çykpaganda milisiýaga tapşyryşypdyr. Bul jönünde özüm çoňoýgan balдар üýüniň tarbiýaçysynan ukkam. Es tartganymda başlap gaýra suraý berçimin. Karıgan tarbiýaçy meniň ömür başatymdan uşul bir üzümünde çoň many jatganday aýtyp jatganynda ünüm uňkana galtyrap, gözlerine jaş gele düşçü. Kızıl gürmöňden çöntögünden alakanda gagaz çykdy. Aty jönüň, tuulgan aýjylyň jazylypdyr. Andan keyinki sözler alegiçe göz aldymda turat. Men kızımda jaman jolga düşkönümden taştagan jokmyn. Baguga gudratim jetpey kaldy. Kim tapsa sowçuluk üçin baldar üýüne tapşyryp goýuňuzlar. Köpden köp ötünem. Canım kızım, aman bol. Alym jetse keyin gelip alyp getermin. Al diýip ak sütün bergen apaňdy geçir dep apaň gurgur ýylap olturup jazgan okşaýt. Gebir tamgalaryna göz ýaşy tamçylap syýasy jaýylyp ketipdir. Apamdyn bul amanat gatyn keyin öz gözüm menen gördüm. İnternetde yaşap jürgenimde özdük dilim goluma gokusundan tiýip kaldy. İçinde oşul kagaz bar eken. Men any gaýra okudum. Eni ataga gusadar öksük jürek tuşuma basyp alyp, burkura boýlap jytyn iskedim. Göz ýaşyma juwup, sansyz eret öpküledim. Menin da gaçandyr ak sütün emizip aldyylegen, beşenimden süýgen, koluna götürüp erkiletken apam bolgondygyny küýlendirgen bul kat eň ýyk taberik, baha jetkis kymbat estelikdey sezildi. Apamdyn gatынан ajragym gelbese de, balalyk kılıp gaýra özdük deloma salyp, tapşyryp goýganyma uşul günge çeýin gaty ökünem. Birok bul kat meni özgörtdi. Özümdi içine gezimdegidey hiç kim süýbegen, hiç kimge geregi jok tomolo jetim sezbey kaldym. Jalgyzdykdan jürek sızdatgan moňun gütü almaşdy. Alym jetse, keyin gelip alyp getermin degen sözler maga ubadaday sezildi. Men gütüden tajabadym. Atamç, atam kim boldy eken degen suro
Gez-gezde beypayga salçı oldu. Al kanday kişi bolsa da jaman oyga kıyalçı emesmin. Apam ökü yetişip gelip kalsa degen aldamçı kıyal meni günü tünü jol garatty. Bala üçün balapan kanaty jetilelekde ata-eneden ajroodan ötken azap jok eken eje. Maga jan berip, jarık düýnüge jaratyp koýgandan keyin göçüge taşlap ketken apam menden ötüp azap tartkandyr. Meň tolgonyp, emşegi zırkırap durup жазganyna garaganda, jaman dele adam emes-go. Bir kızım bagalbay baş tartuga majbur bolsa, mından başka ılajysy kalbasa gerek. Kayrılıp gele albay kalsa keyin dele jakşı gün görböse gerek dep oýlaým. Oldu apam ay. Geçine gezimde taşlandı tagdyrymdyn, baktysyz balalygymdyn say sögümde sızdatkan ızalygy menen geýde seni men jek görsem görgöndürmün. Hazır jüregimde kylda girim jok. Kaýra aýap ketem. Kaýdasyň apa? Tiri bolsaň bir gabaryňdy bildirçi. Jerden jeti tübi bolsa da izdep baraýyn dep zarlaýym. Hazır tabyşsak da geçemez. Kızıma goşup özüňde alpeştep bak bas belem. Öksüg ömürüň bardyk geýiş muňun unutkar gyzyp, gökürek çıtıňa toýboý galgan armanymdy juup, günü tünü didaryňan göz albaý desem, alakanyma salyp böpelesem, syýymdy görüp törümde otursaň ganday baktyly bolar ele deýim. Apamdyn öňütüsün, kıyal jorugyny elesete albasam da, enelik ak sütünün damy ozumda turganday, gökürek jylylygy dilime siňip galgansyp, oý kıyalymda hiç bir tüňül albaý goýdum eje. Bul beýopa düýnede gaçandyr bolsa da, ata-ene menen tabıştıra gör dep Hudaýdan tilenip jürem eje. Gawhardyn ünü bulup, armandy göz ýaşy eja berbey dirilde bagyp, süýlep da, ыйлап da jatdy. Menin da muň jünüm boşop tursa da sorotboy erkine goýdum. Göwdeninde tolup taşyp jürgen göz ýaşy tügengüçe ыйлап alsyn dedim. Jaňylap çaý demdegeni aşkanaga çygyp ketip, bir topu wagtdan keyin gelsem sorunup galdyr. Eje, keçir koýuňuz. Apam jönde aýtsam, je oýlasam ele tokton albaý ketem. Uşunday jaşykmyn. Eç nerse emes Gawhar. Aýta ber, seni ugaýyn dep çakyrmadymby? Apaň dizleriňmi giyin? Apamdy tabat bekemin degen oý sanamdan getpey, jüregimdiň bir çetinde turgan. Turamjylap darektep jürem. Ötken ýyly Rossiya telekanalynyň «Жди меня» programmasyna da kat жазgan elem. Televizordan görsetişdi. Maga okşogan kançalagandar dareksiz adamların tap alıp jatışpayby? Oşol wagtda maga da buyrup galar dep işenip ketem. Baldar üýünden keyin internatda jürüp epdep boş jettim. 8-nji klassy bütürüp pedagogikalyk okuw jaýyna girip okup jatkam. Any büter ýyly aýaldyk mektepke praktikaga jönetişdi. Tow arasyndagy topuday bolgan gıştaktyn çakan mektebinde bala okutup kaldym. 17-ge çykkança baldar üýü menen internattan başga jaşuny görbegen maga tuş tarabyn biýik tolor gurçagan goktuda 5-10 bolup çaçyragan üýler, tejek jyttangan tütünü, koýmarek münöz elet adamdary başga düýnöдөй sezilet. Çöt jaktan gelip işlegenler üçin salyngan jatak üýde jaşaýym. Koňşu bölmede dagy bir bala jakaly mogalim eje turat. Özüň jalgyz gazan asmak bilen, biz menen ele okat iç dep gelgenimde ele goşup alışgan. Ejenin baldary jaş bolgonduktan jaryldy ketken jalgyz ayak jol menen kıyalaya düşüp barıp saýdagy daryadan su götürüp çygyş menim moýnumda. Gözlerime tütün girgizip jürüp oçoka ot çakkandy da üýrenip aldım. Aýyl turmuşynyň men bilbegen dagy aküçüksü köp eken. Bul jerde joluňdan çykkan gary jaştyn tegiz uçuraşyp ötü salty jakdy. Adegende mektepten geletganymda, baratganymda çal kempirler, "Arba kızım, şaňa gelgen malim okşoýsuň" deşip, özleri ozmuşup salam aýtýar ele meni uýaldyryp. Munday jakynsygan mamileden jyly düşjümün. Men okutup jatkan 2-nji klassyň okuwçylary da ejekeleşip balalyk tunuk sezim menen jakşı görüşet. Erte menen mektepke baratganymda jolumdy tosup çygyşyp, kaýtarymda üýge çeýin goşdup gelişçi alardy. Özümde taň atyp gaýra görgönçe dilgirmin. Birok, gündüzü mektepden işi, okuwçylary menen alek bolsam da, geçkisin gögüm koyu ulana başlagan sayın, jalgystıragan sana gaýradan tunçukturup giret. Asman açık tündörü eşike çygyp, jakындap düşüp gelgende badyraýgan jyldızlarga gözüm talygança garap, alystan turup sırdaşam. Ar biri menden beter jalgys, muzdak, kol jetkis. Alarda bul jaşonyň menin akylym jetpej jürgen sırıga atılıp jatgan syt. Bary tatal,
Түшүнүксүз. Бул тирүүлүккө эмне үчүн, ким үчүн келгениңди, кандай өмүр өтөп кетериңди билбейсиң. Көңүлүмдүн көксөгөнү, издегени эмне экенин өзүм да айта албас элем. Эс тартканымдан бери белгисиз кусалык менен жашап келатам. Эртеңим кандай болот, дагы кандай сыноосу бар деп коркунуч менен ойлойм. Жүрөгүм сезгендей эле ошол айылдын чатыры камыш менен жабылган эски үйлөрүнүн биринде тагдырымдын дагы бир оор жазмышы күтүп туруптур. Мен келгенден бери тооруп жүрүшкөн көпкөлөң жигиттердин бири түн ичинде сыртка чыккан жеримден бөктөрүп ала качты. Күйөөмдү көшөгөдө көрдүм. Эркек тааналыгына эрдемсип ала күй болуп алган одурайган кара жигитти Назар палван дешип аан сайын шердентип көтөрө чалып сүйлөп жатышты. Тарашадай болуп катинки кара кемпир боздогон ойбоюма койбой башыма жоолук салып, бетимден өбөрдө тиши жок оозунан келген жытка окшуп жибере жаздадым. Мындай каңырсыган жыт полу жок жерге салынган кара кийизден, ным жыттанган үйдүн дубалдарынан да келип тургансыйт. Коргоору жок жетим кыздын каршылыгын ким тоотот? Ошол түнү чоочун эркектин денемди мыкчый кармаган катуу колдору менен бетим мойнумду кырып таштаган өгөөдөй эриндери эркимди кошо сындырды. Биринчи түнү жүрөгүмдүн ишин алып кара күчкө салган. Ургаачылык, алсыздыгымдан ташбоорлук жана түркөйлүк менен пайдаланган эркекке кийин да кучагымды берилип жаза албадым. Бирок айдаган жака баскан мал сыяктуу баш ийдим. Бир аптадан кийин педагогикалык окуу жайдагы куратор эже айылдык участкалык милиционер ээрчитип үйгө келди. Зордоп ала качтыбы? Жашырбай айт дешип мени суракка алышты. Эжекемди көргөндө эрке уйлап жиберсем да, башымдагы жоолукту сыйрып таштап, үйдүн босогосун кайрылгыс болуп аттап чыгып кетүүгө кудуретим жетпеди. Бар күчүмдү ыйга чыгардым. Турмуштун күтүүсүз соккусунан эрким майтарылып калганбы, же жаштык кылдымбы, тилимди бирөө байлап койгонсу бооз ача албадым. Бул сөзгө келгенче эле айылдагы аксакалдар жыйылып кирип келишти. Жалынып жалбарышып, ар кандай сөзгө салышып, келгендерди ийге келтиришти. Менден сурап да коюшкан жок. Же оюмдагыны айтууга өзүм да абай туттугуп жашым төгүлөт. Башымдан такыям түшүп, жубан болгон мени жетелеп кете албай, же таштап коюуга да көңүлү чыдабай, араса тойдо кылчактаган эжекемди баары сүрөп, эки жаштын багы пахтадай ачылсын, акар-чакар болуп агарып көгөрүшсүн, биз көз салып жүрөбүз, мин деп бата кылып жиберишти. Ошентип, тагдырым көпчүлүк бурган арыктын суусуна окшоп, белгисиз нукка түшүп, агым менен ала салып жөнөдү. Качан оокат бышырасыз? Кайнагамдын биздин үйдө жүрүшкөн балдарынын ушинтип алмак-салмак сурашканы жүрөгүмдү эзип бүттү. Күнүнө бир мал кайненемдин колунан чыкканды казанга саларымды билишсе да ушинтип сурашат. Оокат бышар малга чыдамдары жетпей өзөктөрү үзө тартып турушканын түшүнөм. Мен деле кеберсиген эрдимди жалап, улам сууртап коюп, ач курсакты алдайм. Тегеле тойбос болушту булар. Ата-энеси мага дүйнө калтыргансып, деп күңкүлдөп калат кайненем, алардын сөзүн кулагын чалса. Кайра неберелеринин бозоргон жүздөрүнө боору ачыгандай үшкүрүнүп коет. Чоң уулу үйүн күрөөгө коюп кредит алып, 3 баласын энесине таштап, аялы экөө Россияга коммерцияга кетишкен экен. Сооданын көзүн билбей банкрот болушканбы, акчадан кол жууп, үйгө кайтышка каржы таппай жүрүшкөнүн ар кимден угуп калабыз. Өздөрүнөн же түзүктөп кабар жок. Үстөк пайызы өсүп кеткенде үйүн да сот аркылуу алып коюшуптур. Кайнагамдын 18 жаштагы 2 уулу, 5 жаштагы кызы чоң энелеринин ырысы жоктор деп каргап шилегенин күнүнө нечен жолу угушуп, мусапыр болуп жүрүшөт. Алардан бетер ырысы жоктун бири менмин деймин ичимден. Мен сүйбөгөн же мени сүйбөгөн үй бүлөдө кунарсыз жашоо кечирип келатканыма жарым жылдан өттү. Көңүл чаппаган турмушумда мени алаксыткан кайнагамдын кызы кенже болду. Балалык кыялдан ары элек наристе кыз мага эркелеп, ата-энесине кусалыгын жазат. Бүгүн 6-класста окуган акеси Азимге орус тилден үй тапшырмасын аткарууга жардам берип жатсам, Самара кыргызча эмне болот деп сурады. Ата-энеси жүргөн шаардын атын тумардай кылып жадына катып алган бечара кыз ар бир жолу айтып калуунун ыгын табат. Самара кыргызча Самара эле болот. Аябай чоң кооз шаар. Шоколад, печенье, оюнчуктар көп сатылат. Апаңдар келе жатканда сага дагы келишет. Ошон үчүн акчаны көп таап, силерге ар нерсе жүктөп келебиз деп иштеп жатышпайбы?
Bizdin sözleribizge Azim menen Kadırda kulak türüşüp, gözleri kuwanıştan jaýnaý düşüşet. Alardy görüp özüm dele ömür boyu görbegen ata-enemdi göňülümden çykarbay, bir görsüm dep zar bolup geletkanymdy oýloým. Geçke juk barbyzy gütken tamak bışkanda çömüşdi gaýneneme garmatam. Al çoňgo çoň doý kılıp özü üýleşdirip guýat. Jary tuly dele okat emes, göbünçe buğdaýdyň karawyndan eti jok kesme jasap, araň maý jeti bar suga salyp bışyram. Je jalaň piyaz kartoşkadan piyaba, dümbül menen buğdaýdyň göjösü. Gey günderi korgo gömüp bışyrgan dümbül menen kartoşka jep alabys. Gezerip aşka jürgen bizge kanday okat bolsa dele şirin sezilet. Eň birinçi tola goýulgan kese nazarga tiýet. Barынан keyin maga gelgende çömüç gazandyn tübün kakırap kırıp kalat. Anan gaýnenem nan salınıp kulpulangan ükökti açıp, ar biribizge bir sındırımdan jeterlik nan alıp çıgat. Uşuga toba degile. Aylap nan görbegender tolup jatat, deyt gaýnenem, üzüp bulkup jep girişken baldardy garap aktanganday. Azim menen Kadır özlörünün ülüşün göz açıp jumgaça tügetip koyuşup, menin kolumdaga ümitkör tiktep kalışkanına turuşluk berip öte kıyın. Bir eki tiştep zorga ülgürgen nanımdın kalganın ekönü bölüp berem. Nazar munumdu jaktırбай akıraya tiktep tim bolat. Çaman üýretdiň bulardy. Özüň ele jey berbeýsiňbi dep geymiş etet gaýnenem. Şarda össüň-da ilgerki gelinderde ekensiň, barmagyna çenep tamak jegen. Menin gaýneneme jakkan jalgyz nersem uşul boldy. Kılgan etkenimden tınımsız öğün tap günkülde bergenine bışı kulak dele bolup büttim okşoýt. Jaňydan gelin bolgonumda atalaş gaýnagamdyň kempiri surmaýyny eýindetip durup nasat aýtgan. Almada jaş ekensiň kızım. Beşeneňe uşunu jazyp goýup dur. Gaýneneňdiň gyýaly sal çukul. Jaş kezinden jesir galyp, eki ulun jalgyz boy çoňoýtam dep jürüp tügenip bütken. Erden erte ajragan urgaçy gep götörümsüz bolup kalat. Bir söz azdyk, iki söz köptük kılat. Kagyp silkenine terikbey, ünde öyle goý, kaglaýyn. Jaşsyň, turmuşdy bardaşgylsan jeňesiň. Uşul söz jadymda çykpay jüret. Daima kırtışı süýbey turgan gaýnenemdiň kıçyk sözlerine göňülüm ogursa da gaýaşa kılbastan aýtganyn jasaşga hareketdenem. Kışında otundu ünemde barыбыз bir bölmede jaşap jattyk. Enem argimden işin kılıp, jün tutup iyi girit. Ertemenen bir mal jakkan tezek otundun ılım tatawyn talaşa, peçkeni tegerekte olturup, aga goşuluşup jün tutuşabız. Bara iyi girigende dağı öýrenip aldım. İşin kıldırgandardan mınça berdep sodalaşış jok. Özleri bilbele irilgen jiptin bir surumuna 25-30 son berişet. Gede akşanın oruna bir tabak un, je bir piyala sarımay, kurut süzme alıp gelişet. Gaýnenem aga dele gaýyl. Uşul bolsa da ırysky dep, gözlerinin şorosyny agyzyp, üç bügülüp olturup jasagan mehneti gaýtgandan beter jarpy jazyla düşet. Sar geç su alıp gelgeni şakalary götürüp alıp, daryaga jönökenimde gana sığız, karaňgy üýdün demdi gysyktyrgan awasyndan boşanyp jeňildene dem alam. Kalyň düşkön karga gömülüp sütkö çayıganday appak jana taza düýne, bu wagtagan baktaraktar, taptalgan joldun but aldymdan kıçıragan toňgology, beti golumdy kargan ayaz oýlarymdy jartyp iýgensit. Zoka taşları menen birin serin badaldary gana çyvyr ala bolup körküm buzbasa, muz menen ak mramordan turguzulgan ak saraýga okşop, begi zoo toğusu bet aldymdan zaňgyraýt. Karga batıp japyz bola düşkön sügön üýlerdiň morlarынан çuvaljagan tütündör birine biri goşuluşup, tuman okşop kalgyp barıp anan gökke siňip ketet. Aýyl arasynda baskan turgan az. Bul malda ayazdy suwukdan bar üýge gaçyşyp, kıştın beymaral günün oçok janynda ötkörüşet. Eki çelekte daryanyň jegine goýup, çet jakasyn gaptagan gök jaltyr muzdun aldynan şuldurap agyp jatgan sunun dawyşyn tyňşagandy jakşy görem. Kışında toğsuzu an sayın gök kaşka tunup görünüp, taştan taşka urunup kaynaganday ak göğük döngön şarынан bu götörület. Kapasta bulukkan sezimlerim biraz жаңылана düşkönдөй, göňülüm sergip, üýge gaýtyşga şaşpay, çeleklerdi gayra çaykap, çömüş menen birinde etip suzup doldurup, su jeginde köpkö garmalam. Tokta boy agyp jatgan daryanyň agymyny erçi garasam, dilimdi daima öýüp jürgen oý gelet. Meni aldyda emne kütüp turar eken. Bir otolu, uşul turmuşga turuk alıp kalışga jüregim ınabayt. Jeteriňe jetelekdigimdi bildirgen kanatly oýlar alda gaýda alyp uçat.
Özüm izlegen bakытty gaýdan izlep, kaýsyl jolga düşörümdi bilbesem da, belgisiz gusalyk sülük kurtay sorup janymdy jaýaldyrbaýt. Bir günü suw jeginde boltursam, okuçularym ötüp baratyşypdyr mektepke. Meni görüşüp janyma çurkap gelişdi. "Ejeki, siz ile okutuňuzçu bizdi. Iska gaý sizde okuta albayt eken, uruşa beret eken. Kaçan gelesiz? Jürüňiz" deşip, enteleşip gete albaý turuşdy. Alardan ıssyk ıkylaşga balkygan tunuk gözleri ıylagyndy geltirdi. "Anan aýyndarym, maga da silersiz bir nerse jetpeýi jürегimde sızdatyp jürgenim biletbekensiňer. Praktikam bütkenden keyin je okudan jok, je işten jok, bir görpende gaýlandym. Jazynda kartoşka satkanda pul menen barıp diplom alyp gelesiň" dep Nazar oşgo jönetpey goýgan. Kartoşka satkanda degen sözge barybızdyň ümitimiz baýlangan. Ülüşkö tigen 15 sotuk jerge kartoşka egişip, oşonu menen jan saktaşat eken. Güzünde kazyp alışkanda jarymyn buğdayga ayır baştap, kalganın orogo göm koyuşup, жазга çok kımbatçılık baştalganda satışaryn bildi. Oşol maldy mayramdan beter çydamsızlyk menen güdüp jürdük. Kartoşkanın puluna eň birinçi buğday alıp koýaly. Bışıkçılıkka çeyin daha köp bar dep gaýnenem oğuzundan düşürbese, kaynagamdın çoň balası Azim, "Meni sportluk kostümüm jok, fizkultura sabana kirgizbey jatat" dep kulak kagış kılat. Kadırdın da batinkesi, sumkası jırtılıptır. Genje bolsa peçenye jemden başkany aýtbaýt. Men içimden okumdy oýloým. Diplom alıp gelip kayradan mektepke iştesem degen tilek kıyalım gana aldı jagymdy jarıtyp turbasa, turmuşumda başka guwanyş jok. Nazar öközdün juwaýlyk mamilebizden jürek jylytpagany bul ökünüçüme goşul taşyl. Armiyadan gelgenden beri ayılda iş jok goloňda boş jürgen Nazar, geçke boza uğulap, je karta oýnap gün geçkirtip jatar gonok bolup üýge gaýtat. Göýünçe gızımtal, er bolup gorçoňdap buýra süýlep goýgany bolbosa je sözünün, je seziminin taby jok. Jakşı görüp içi ezilip karasa, tamaşa gıyal söz aytıp, erkelesek degen tımızın eň söğüm, jan birgelikke talabım azap gaýlanyp baratat. Jaşondun jaňy oýgyrına göngü çöktü, kışta ayaktap, kalın gar tüýünen erip böksörüp, gün jylymtyp tartdy. Suwukdun mezinin gaýtkany daryadan suw götörüp geletganymda, yüzüm menen gollarymdy saýgylaşdyryp toňdurbaý galganyndan bilindi. Toğunun kışı birinci ayıl içinen çeginip, anan ör tayanarım baykadym. Gorodo, baktarda ala çokul bolup erip baratkan kardı süýüne garaýym. Ayıldın toprak joldoru çalçıktap, ılay belçeden çıgat. Bari bir gelatkan jaz maga jakşylyk alıp gelçüdey kupuya ümitke delöri. Emi üzümçülük mal gelet dep bu şaymandana süýlenet gaýnenem. Jırtılgan masın jamap görüngdeni olturup da oýu ordunda emes. Şoňuna saptalgan jowaldızda öçöşkönde bulkup tartam dep barmagyn tepçip alıp gokuylap berdi. Çarykdyk. Alda gaçandyr jazdy öröpküp toskon uçur boldu eken. Jamaatçy salıngan göýnegiden beter öňü tozup baratgan kempirdi garasam, men da jaşodan tüňüle düşem. Balpaýyp baldarynyň dorun sürör çagynda görü okatdyny uwaýmyn tartyp, karyp bolgany şunday garlykdan Hudaý saktasyn. Gün ötken saýyn buğday salıngan kaptar turgan bölmege girip çygyp, bir gulagy Rossiýada jürüşken uul gelinine türülse, ekinçi gulagy oşda kartoşkanyň basy gança ekendigin tınşap tınçyk etýärdi. Amal aýy aýaktap, gün uzaryp erte jazdyn sary çuwagynyň uuz jyty gaptady. Kışı boyu nım top balkıldap göp turgan jerde tep kıltyp baş bakkan göktömdün gögü tezele öýdölönüp baratat. Uğur kıştan arık toruk çıkkan mal taladan gök kuvalap ottop irdenip kaldı. Birok jaz menen goşa aýyldy aralagan imiş kutubuzdy uçurat. Eldin bary orosun açar mal bolup, kartoşka kıştagdan da arzandap ketipdir. Çoňalay menen nokattan jükdep gelişip bazarda tolturup salıştır dep gelip jatışdy. Oş kara su jaka bargandar. Aga çeyin çöl jaktan kamaz, zil maşineler menen uway-çuway gelişken alıp satarlar. Düňünden bizge satkyla geç bolalekde. Bu ýyl kartoşka köp barzançylyk bolat. Dagy düşet basy deşip, üýme-üý gydyryşyp jürüşdi. Bu sözge işener işenbesin bilişpese de aýyldaglar şaşylyp kalışdy. Gebiri alıp satarlaryň aýtgan basynda ötkörüge argasy bolsa, bular aldap jatışat dep moýun berbey, bazarga özleri attanışkandary dagy jok emes.
Nazardагы уруну ачып, урука делген майда картошкадан башкасын каптарга салып, Таңзардан Кара сууга жол тартты. 3 күндөн бери эки көзүбүз жол тарапта болуп Назарды күтөбүз. Ал кечиккен сайын оюбуз ар демеге кетет. Пул колго тийгенде ичип алды экен деп кайненем бир орунга олтура албайт. Бүгүн эрте менен таң жарып келаткан үрүл-бүрүлдө намазын күндөгүдөн узакка окуганын баамдадым. Жай намазын чекесинде бутун кушуруп олтурган тепкедей кемпир алакан жая күүрөп шыгырап, Алладан бала чакасынын эсендигин, өмүрүнүн узундугун, жамандыктан калкалап жакшылыктарга туш кылышын, ырыскыдан өксүтпөсүн, азгырган жин шайтандын жолун бөгөшүн кайра-кайра тиленип муңканып жатты. Өмүр бою жесирликтин ташбишин тартып, эки уулун чоңойтон деп жанын сабаса да мээнети кайтпай, каарыган чагында да чекеси жылыбаган куу турмушка кор болгон карып жаны дагы эле Кудайдын кайрымдуулугуна, башына тартса этегине жетпеген бейопа турмушта жетим жесир мискин карыпка мээр төгөр ырайымына ишенип, бар үмүтүн ага байлап, жакшылыктардан түңүлбөй, уйкусун кечип, мүдө тилегин жаратканга жеткирем деп алакан жайып отурат. Мен билген демейдеги тажал, көржемечил кайненем жок. Момун пендеге айланып, ичине батпаган арман күйүтү көз жашына чыгып, сүйөнөрү бир жараткан болуп, чын ыкластан табынган үнүндөгү жумшак кыраат, моңдуулук жанды көшүлтүп алдейлейт. Энемден узакка созулган дубасын Жууркандын алдынан тыңшап жатып, өзүм жөнүндө ойлодум. Менин таянар жөлөнөрүм ким? Капкараңгы туңгуюктан кантип чыгуунун жолун таппай карайлап келатканымда, кандайдыр бир улуу күч ушул жарыгы жок жашоодон, чала тоют кунарсыз турмуштан куткарып кетишине ишенгим келет. Кайненеме окшоп намазга жыгылып, дуа кылганды билбесем да, менин да Кудайдан башка ишенерим жок. Канткенде көкө теңирге жол табам. Эгер ал бар болсо, жетимсиреген үнүмдү угуп, мээримин төгүп аяйт бекен. Терезе туштагы өрүктүн бутактарына түнөгөн парандалар таң менен кошо чукуранышып ойгонушуп, адегенде бириндеп доош салышып, анан жапырт үн алыша баштаганда төшөктөн сурулуп сыртка чыктым. Кайненем дарыя жактан келатыптыр. Мени көрүп, бетиңди тез жууп камыр ачыт, жетинан берип коелу, деди. Анын бул ырымын базарга кеткен баласынан көңүлү тынчыбай санасы санга бөлүнүп турганына жорудум. Май токоч бышырып, жакын арада жашашкан коңшу аялдарды чакырдык. Алар чай ичкенче базар жайын сөз талаша сүйлөп жатышты. Аталаш кайнагамдын кемпири Сурма эненин уккан кабары бардыгынан жаң экен. Бүгүн Табып акемдин уулу келиптир оштон. Картошка өтпөй жатыптыр. Чайкоочулар чоңалайдан машина кылып жүктөп келишип, базарды толтуруп салышыптыр дейт. Дагы бир алыс жактан поезд менен да келген имиш. Быйыл сабыз менен пияз пул экен. Алды 20 сом, начары 7-10 сомго чыгыптыр. Ой, өткөн жылы алар арзан болуп эч ким албай, кабы менен чиритип төгүшкөн. Ошого быйыл аз эгишип, баасы көтөрүлгөн тура. Биз болсо картошка эгип көнүп калган экенбиз. Арзан кымбат болгонуна карабай, жылда эгип жатабыз, деди мен тааныбаган эже. Теги буудай кымбат элек бекен? Деп кайненем чочулай сурады. Аталаш кайнагамдын кемпири Сурма эне мындан да кабардар экен. 7 сомго чыгыптыр. Дагы кымбаттайт. Буудай бышкыча эле көп бар. Күзүндө алган буудайыбызды кыш бою эле жеп койдук. Эми чалым экөөбүздүн пенсиябыз унга эле кетип жатат, деди ак кыз эне чарчагандай пас үн менен. Эмки сөз буудайга өттү. Кәримдин баласы кече оштон апа атасына 2 чыпта un алып келип берди. Оң калышкан турбайбы, нанды кеңири жешип. Алар дагы көп бүлөлү. Ошол баласы каранды чыкты бечара. Баары унду болгон үй бүлөгө суктанышкандай, чайды үндөбөй ууртап калышты. Аларга чай куйганча 2 кап уну бар үй бүлө бир айга болсо да бактылуу экенин ойлодум. Кара курсактын камы, ачкадан өлбөгөндөй тиригилик. Бул араң жан күн өткөрүүдөн башка да жашоонун бөлөк кыйры, жыргалы, бактысы барбы? Назар 1 аптадан кийин келди.
Zым menen çırmap algan kaptарды kire berişke ırgıtıp koyup, ötügün çeçip üýge girgiçe kartoşkany kanday satkanyn suraşga oğuzubuz barbay, barыбыз jardana ünsözsüz tiktep turduk. Beliň boşok joýt, dedi gaýnene mındyn öçüp. Nazar tünörgönü жазылбай, kolundagy başlykdy apasyna garmatdy. Any şaşyla odurgan gaýnenem baldarga bir uçtan konfet, pryanik bergenden giyin, kalgany gürüç, tuz, çay eken, dep ozun bulup, sandygyna salgany alıp jönödü. Güýüm aldyna nan menen ısık çay koygondan giyin gana aýtkanga oğuzu barbaganday, çolup günküldöp süýlegönden bazarda kartoşka jyýlyp ketkenin, murda maşineden düşürelekde koldan talaş alıp satarlar emi çetinden tandaşıp, it arzanga bağlaşkanına çydabay özü olturup bir haftada zorgo satıp tügetkönün düşündük. Koynunan bet arçıga urulgan tutamakçany apasyna alıp çıkıp karmatdy ele, gaýnenem sanagança şaşdy. Eskirgen, kirdegen mayda akçalarda titiregen turuk manjalar menen birindetip sanap bütköjö barыбыз demibizdi içibizge alıp gözübüz öte tiktep turduk. Gaýnenem ayagına çykkandan keyin işenbegende kayra başынан düşüp eseptep girdi. Öňüne gölöke düşüp, bırıştary kat-kattap göböýüp nur gaçyp baratat. "Uşul elemi?" dedi oğluna eki anjy tiktep. "Uşul bolboganda galganyň gatyp aldy deýsizbi? İçip jebey, özüme bir paypa galba alıp geldim." Göpten gütkön ümitimiz taş kapkanyna, zeynimiz geyip mostoyup kalgan bizdi görüp, ızalanganday dağı körsetdi. "Jarym puluna bolsa da epdep suw kılıp kelgeme Kudaga şükür degile. Elder çiritip kawy mene tögüp atşat." Anan açosun toktata albay, kabagy tüýülgen boydan sırtga çygyp ketdi. "Emi içet," dep oýladym. Suwga barganda çelekterdi alyp artyndan çyksam çyn ele, şylkyýyp kamoktor jaka get baratat. Başı eňilip, butu golun jany joktoy boş taşlap, ilbip baratkan güýümdi garap turup, birinci jolu ayap ketdim. Taşdoğum koror, garu güçü bar erkektin işsiz jürgeni gurusun. Bekerçiliktin işten jemirip jegen sanasyna uýpalanyp jüdep jüret. Anın üstüne özü gurakdy jigitler aýylda az ele galpdyr. Bary Rossiýa, Kazakystan, beri degende Bişkekde, Sodada, kuruluşda je tamekide işteşet eken. Alardyň gebiri aýylga aýlap jylda bir gelip galsa, nazardy izdeşip, bizdin üýge da tibi ötüşet. Çet ellik maşineleri jarkyrap, kunduz tebetейлерин kaýkalatışa giyişken, dublonka je teritonçon kommersantlar Mekke'den gaýtyşgandan beter erdemsişip, kommersiýanyň ne bir şumduk min bir tündörün jomokda aýtyp oturuşda oğuz açylat. Aýaldarynyň har bir salasynda altyn şakek, moýundarynda trost, kulaktaryna da koş-koşda bilip alışgan. Dastorkonga karanandan başka koyu albagan magardanıp turgan canım, ayaşlarımdan öýdüsüngön tekeber göz garaşlarına tımızın ızalanam. Bildirbeyin degenim menen alarga teň ata bolup maktana turgan emnem bar. Nazardında jıldyzy düşüp, içinen geçireyip turgana sezilet. Eköbüz bul çakırlybay gelişken dostordu köp dile süýe berbey, sözlerini uguşka da kuştarlygybız jok. Jön gana kuru sypaýgerçilik menen goşdomuş bolabыз. Alar getkenden keyin güýümde kommersiýaga bara turgan bolup oğlugy alat. Ansenem asman ayga tüýülüp tыя getet. "Sen şu götür, akeňden talada jürgene jetet. Men ölsem de toprak sala turgan biri bolsun golunda. Menin pensiýam menen jaşap turarbyş. Anan da Kudaýdyň aýtkany bolar." Men oýlaganda ele Nazar üýge mas bolup geç gaýtdy. Kaýnenem eçak jatyp alsa da, arky berkini oýlap, uğlunan kam sanaganday ukday elektigi baýkalat. Men çyrakdy öçürbey, güýümni gütüp oturdum. Biz birge yaşagandan beri göňülni alaýyn degenim da uşul. Nike gaýyp baş goşgandan keyin ay turganym menmin da degen oýga bagandym. Gesege goýulgan okatty peçken tawyna garmap, dastorkondu belendep jaýyp goýgam. Sırttan dawyşy ugulganda jylyw jüz menen eşik açdym. "Keçikdiň go?" dedim nazdana jylmaýyp. Ütürüp gelatgan Nazardyň yüzü özgörüp aldastaý düşdi. Menin bul mamileme işenip işenbegen teýde üýge kanday girgenini de baýkagan jok. Koldoru özünden özü sunulup maga umtulup baratat. Uğulunun gelgenin bildi we uşu tapda gaýnenem jatgan jerinden odarlyp ahyryn jötelip goýdy. Nazardyn töşünden türtüp boýumdy tartyp alsam da astedil ilberinkilik menen aldyna okat goýup, demdegen çayımda goşgoldap sunup jarokerlendim. Göňüli çöküp turganda jakyn adamyňdan jan tartkandan ötörem ne var? Any ayaganymdan üýrülüp düşüp jatganymda Nazarda düşündi.
Kızımtalı gezinde kimgedir ızdırınıp sögüne berçi adatın bugün unutkanday momura olturup tamagın içti. Mastığı aralaş, kumarlı göz garaş menen gayra tiktep koyot. Töşökö jatkanımızdan keyin Nazar meni kuçagına ala kulağıma aşıradı. Sağa atır alıp geldim ele, me kuyunup alçı. Kiçinekey koz flakon mup-muzdak bolup, alakanıma tegende gökürögüme basıp öröp küytüştüm. Jettu atır gaysılay aldı kuştarlantıp, engi-dengi kılbasın. An üstüne biz üylöngöndön beri ata belek bergen da uşul. Aga ırazlığımdı moynuna koldorumda artıp ıssık süýüşüm menen bildirdim. Bul tüm menin et jürökde eljiretken nazik sezimimdi oýgotdy. Ayaldın delebesin gozgoş üçün eň birinçi jürögün jyltyş gerek tura. Kaynenem menen balдар jatkan tar bölmödö dem alууdan kısınsakda ot jalın çulgagan denelerimiz kınalaşıp ün sözsüz öpküleşip jattık. Kartoşkanın urgun apreldi ortaladıp jerge gömdü ele, may ayının ayağında ele toprak jarıp çıkıp, bateli jalbırak jayıp tüptölüp baratat. Ötkön yılı arzançılık bolsa bıyıl baası gımbattayt degen bojomol menen üdüş жердin bardığına kartoşk ektik. Gollandiyalık sort eken gesede çoğ bolot emiş, gözgü tüşümge kreditke berip jatıptır dep Nazar bir çıptı alıp kelgen uruktu da özünçö jerge olturguzduk. Egerin ektik. Emi tüşümü garodan bolot. Getmen tigen sayın ösöt dep küyüp pışkan ele gaynene. Birinci çabuk baştalganda biz menen goşo talaga barıp, anday çap, mınday çap dep teskey berip uğulnan da gagu jedi. Kadir menen Azim oto çöptörді julup berse, Nazar ököz tüğün jumşartıp jattık. Жазында uşul жердin barın gürök menen basıp çıkkanыбызda bir sira kantalap, anam berç bolup katıp kalgan alakandarım getmendin sabana öykölüp gayradan sızdatıp açıştırat. Bul dartımdı kimge aytat elem? Jaman görünböйүн dep tiştene çydap, baş götürбөй getmen şilteyim. Oşensem de Nazar oyumnubu çыныbı eş kılgandy bilbeyt ekensiň dep maga tırçyt. Garaçy deyt, koňşu üýdün kürs mars gelinin görsötüp. Güýösü tördele jatat kıymıldabay. Katın degen oşondoy bolsa, şardyk ak kolgo üýlenip kalıp sagyle kıyın iş bolgan eken. Dagyle geçemez, siňdi piňdisi jok beken, surap görbeýsiňbi? Dedim men. Nazar bul sözüme terikkendi, getmenin ırgı tibip, kamoktor jaga basıp ketdi. Emi oşol boydan geçke jogolup içip kelet. Arak içine girgenden keyin aga söz aytıp bolboýt. Men tügül enesi da kulagyn japırıp, aldap solap taladan getirip iştin amalın kılat. İş baştalganda gaynenem sandıkka katkan may kurutunu alıp çıkıp, içken jegenimiz tüzügürök bolup başladı. Ezilgen kurutka sarı may jupka salıp beret tok karmayt dep, pensiyası tigen günü düköndön gürüş da satıp gelip, aş demdep da jedik. Bирок эми менин тамакка көнүм чаппай, ачуу кермек дам көкүрөгүмдү гыжылдатып, кыйналып жүрөм. Жаным жер тартып, көздөрүм караңгылашат. Бул эмнеси деп адегенде чочулап, бирок ич тартым ичимде болуп эч кимге айткан жокмун. Айтсам деле мени бапестей турган ким бар? Бир күнү кечки тамакты бышырып, казанды оттон чыгарар менен эшикке шашыла чыгып окшуп жатсам кайненем көрүп койду. Boyunda barбы? Dese çocuk etip, dindaro bolo tüştüm. Palalı olambu. Bul gavarga süýünörümdi bilbedim. Perzent törüp, anı bağı ali kıyalıma gelelek. Enelik sezimim oygon elek bolsa da, oşol günden tartıp içimdeki balanı oyloy başladım. Kartoşkönün ekinci çabığı çöp pışga malga tuş geldi. Güyüm todogu ülüş jerdin çöğün orgonu Azimdi koşala getip, uğurçuluk jalgız özüme tüştü. Jamgır öz ubagında jap malında su içken gibi, je Gollandiyalık sortton bu sabağı öskülöň bolup, butka uroloşup çabışta kıyın eken. Jög ala turganda ubak bolupdur. Getmendin saban kıska garmap, tüýünen gertip albayın dep, eki bügülüp iştep jatıp jonumdan ter getip belim sыздayt. Jalgız adamdy garbybay, jarımı da çawlelek talany garasam jürögümden üşün alat. Tekşi güldögön kartoşkanın ağış kızgıltım güldörü göz juusunu alıp jaynaganna suktanım tarkady. 2-3 günden keyin butlarım şişip koldorumdun garusu kalbay kalptır. Denem da kızıp başım lukulda orup çıktı. Tamandarım ısıp küyüp sızdaganda galoştu çeçip alıp jılaňaylak jürdüm. İştin ayağına kantıp çıkkanımdı bilbeyim, birok 2 gün murda baştalgan ısıtma meni alıp çıktı.
Akırkı jөөк түгөнгөндө огороддун четине кулап түшүпмүн. Үйгө көтөрүп келишип төшөккө жаткырышканда денем өзүмдүкү болбой абада каалыгып, аңга дөңгө урунуп будуң чаңдын арасында чабалактап бараттым. Күн өтүп кеткен окшойт деп кайненем улам төбөмө суу чүпүрөк тартып, карандай кордо жирип, 2-3 күн жаткандан кийин кайра тириликке аралаштым. Ичим күндөн күнгө чоңоюп келатат. Жүрөк алдымдагы бала тез-тез кыймылдап, чиренетеп койгон сайын энелик жылуу сезим боюма тарайт. Кандай күндө калсам да перзентимди эч качан таштап кетпейм. Бул жарык дүйнөдө аны бактылуу кылуу үчүн бардыгына кайылмын деп чыйралам. Сурмайын эле көргөн жерден боор толгоп, качан Эмир ая экөөңөр жентек жедирет экенсиңер? Аман эсен төрөп алсаңар балдарыңарды бешикке бир күнү салабыз да, деп көңүлүмдү кушубак кылып коет. Сурмайынын колундагы кенже уулунун аялы экөөбүздүн айыбыз бир. Ыкыбалы бар келин экен, кайненеси баш болуп өнтөлөп балам, ботом деп турушат. Боюна бүткөндөн баштап күйөөсү колуна чака карматпай, сууну өзү ташып калды. Балабыз бакубат болсун деп күнүгө эрим балык тутуп келип берип жатат деп, Рая кече курулган балыктан мага бир тарекке алып келиптир. Жүрөгүм тыз эте түштү. А менин төрөлө турган балам эч кимди кызыктыра элек. Назар экөөбүз бул жөнүндө сүйлөшкөн да жокпуз. Тун наристем сүймөнчүксүз болуп жарык дүйнөгө келерине ичимден сыздайм. Августтун аякташы менен кошо күн да салкындап, күздүн мээлүүн илеби сезиле баштады. Эрте кеч кадимкидей чукуроон суук ичиркентет. Чөбү орулган, эгин жыйналган аңыздар чак эле саргайып, тоолордун жылга жыбыттарынын жашыл майсаңы жаңыдан кыярып келатат. Алма өрүктөр, картошка бышкан коңур күздүн бышыкчылыгына жеттик. Картошканы казууну баштар күнү кайненем таң эртелеп май токоч бышырып, баарыбыз ортого коюп жегенибизден кийин Кур'ан окуп дуа кылды да, эми ишке түшкүлө, бир жума катуу иш болот деди. Быйылкы жайда аба ырайы жакшы болуп тургандыктан картошка түшүмдүү болуптур. Бир түптөн 10-15 баш чыгып жатты. Адегенде саргайып куурап калган сабактарын бир сыйра оруп алгандан кийин Назар экөөлөп каза баштадык. Кадыр менен Азим топурак менен кошо жайнап калган картошкаларды теришип, таланын четине үймөк кылып үйүшөт. Кайненем анын жанында отуруп алып, чоң кичинесин таза чиригин бөлүп каптарга салып жатат. Кичинекей кенжеге да иш табылды. Артыбыздан калбай бутубузга чалышып, жаңы түшүмдөн түрдүү фигураларды таап, аны ар нерсеге окшоштурат. Мына бул атам, бул болсо апам деп адамдын башына окшош эки картошканы кечке кучагынан түшүрбөй жүрдү. Анын сөзүнө ишенгенден бетер Азим менен Кадыр да карындашынан талаша кетишип, ыйлатып алышты. Кенженин сөзү кусалыктарын козгоду окшойт. Ата-энелерин кечке эстей беришти. Кадыр газетадан калпак жасап кийип алса, үкөсү атамдын калпагына окшош экен деп жашылданган көздөрү менен кайра-кайра тиктейт. Анан да үчөөнүн калпак жөнүндө сөздөрү көпкө чейин басылбады. Атам калпакты мынтип көзүнө түшүрүп кийет эле. Саарлап мал караганда кыргагын кылдый басып кийчү. Түнү суук болгондо да чечпей жатат эле. Бири-биринен сөз талаша эскеришкен сайын үндөрү букка толуп чыгат. Мен аларды кантип жубатарымды билбей жүрөгүм эзилип турса, Назар корс этип бир тийди. Хей, ата-патаңарды урайын силердин. Үндөбөй тез-тез иштегиле. Эркектердин баары эле ушундай ташбор болобу деп көңүлүм сууп ойлодум. Кечинде кайненем сорттоп салып койгон каптарды ташып ороого төгүп жаттык. Жык салынгандарды Назар көтөрөт. Чаканырактарын Азим экөөбүз колдошуп алып барабыз. Анын эртеси ичим ооруп, баланын туйлап кыймылдаганы күчөп калыптыр. Кайненеме айтсам, иштен качууга арамзаалык кылып жатат дейби деп, дагы кечке кетмен чапканымды токтотподум. Күн батарда киндигимдин ылдый жагы кескендей болуп тызылдатып ачышып, суу кете баштаганда бир нерсе болгонун түшүндүм. Кичине козголуп калса керек, үйгө барып кыймылдабай жат деп кайненем үйгө жөнөттү. Үйгө келип да тим жата албадым. Картошка казгандар түнү чарчап келерин ойлоп, эшик эликтеги ишти бүтүрүп кыбырап жүрөм. Ичим толгоодой бурап ооруп киргенде суу кетип, анан кыйлага басыла түшөт. Күндүзү удургуп туйлаган балам бара-бара тынчып, бар жоктугу билинбей баратат. Ошол түнү уктадымбы, уктабадымбы билбейм. Мен менен кошо баламдын жаны ооруп жатат го деп, алакандарымды ичиме төшөп, колдорумдан өткөн жылуулук мээримим менен кыйналганын жеңилдетким келет. Мындайда айсыз караңгы түндүн узактыгы ай, шүйкүмү бузулгандай демди кыстыктырып,
Göңülgө kapsalan salat. Bir çeti janymda eç nerseni tuybay, qoňurukdy goş salyp uktagan güýüme gapa bolup, içimden ansayın sızdaým. Jan güýür jalgyz adam taň atgyça on tologonuma bir jolu da tüýşelgen jok. Saarlap oýgonuşkan gaýnenem menin öň aletden getip turganymdy görse de, bala tüsü aligiçe düşüp kalat ele. Getmen çapkanyňa güç gelip oruksunup jatsa gerek. Emi Hudaýga amanat diýip goýup talaga jönöşdi. Maga garalaşyp üýde galgan kenje kiçineke bala bolsa da yüzüme eýleye garap, azabymdy gantyp bölüşörüm bilbey, janymdan garş çykpay aýlan çykdaýt. İçimden su getkeni toktop kalsa da tüýlü oğurganı güçöp baratat. Kıymıldarga alım jok, töşökte geçke solup jattım. Kartoşka gazgandar dağı geç gelişti. Alarga zorgo çay berip koyup gayradan töşöke jygyldım. Emi gödönüme awa jetpey, demim gıstygyp gözlerim kapkaraňgy. Isıtmam götörülüp deneme ot menen jalym bolup güýet. Boyumdagy bala geçeten beri kıymıldabay, içimden oğrusuna jan çıdagys. Menin türümden korkuştuğu Surmayı nene çakırtıştı. Gekse kempir görgöndele tez dogdur galpargıla dep öňü gorkondoy tüktü ötüştü. Tünü gaýdagy maşine bolsun. Felçerdi üýünden alıp gelse, alda rayonda gorukana galyp barış gerek dep iýne saýyp gaýra getdi. Ertesi saarlap meni maşinege götörüşüp salıştı. Rayondun töretüýünde dogdurlardan karbalastap şaşlışkandan, özü bagynda ele alıp gelbeysiňerbi dep güýömdi jer jeberine jetkir uruşkandan, meni ayolu tikteşkenden abalym öte oor ekenini sezip durap. Birok başga bir gelüşi ölüm korkutgan jok. Büyüt denemde kaptagan alo jalynga guýkalanyp çydabaganda, uşul gıyno tez ele bir jansıl bolsa eken dep jandal bastamyn. Ölsem balam menen bir gölöýün, tirүү kalsam balam menen galayyn degen oýdan başga eç nese başyma girgen jok. Meni operasiýa stoluna jatkyrışyp, narkoz bererde hirurg aýal, "Birinci balam bele?" dep muňaýym surap, "Oba" dep baş ikegende gabagy bürkele düşdi. Emne bolgonun uşul aýal bilse gerek dep yüzüne surolu tiktesem, "Hemi gaýratlanyp özüňdi bek garman" dep özü da alda nege kopdu teýde erin derin kırçat iştegileyt. Gawhardyn sözü üzülüp, gaýra buloga güç tapgyça önsözsüz oturup kaldyk. Men turup barıp terezenin aýneklerini açıp jüberdim. Terezenin tuşunda konup oturgan aça kuyruk çabalekedin jubu anjirden jalbıraktarın şatırata silkintip uçup ketişdi. Çoçutup jüberdim okşoýt dep öküne düşdüm. Çabalekeler ırysty üýde uýalayt dep goýuşgandykdan by uşul kuştu jakşy görem. Üýge çeýin kuşup girip gelişse da kuwalabay tim goýabys. Alardan jeňil kanat kagyp zıpılda uçganyn erçitik dep asmanga gözüm düşdü. Ertemenen ele açyk ele, jukalaň boz bulutlar jyrs çümköp alypdyr. Ay arasy emespe. Gündün ıraýy tez-tez buzulup bıýylky jaz jançyl boldy. Uzak kıştan keyin dene boýubuz jazylyp ısıyda elekpis. Jaýdyň güýgüzgen aptabyny sagynganymda oýlangonça muzdatgyçda turgan bal muzdaktan tarelkaga salyp Gawhardyn aldyna goýdum. "Jegin, jüregiň muzday düşet." "Rahmat." Eköz köpke çeýin ündöböý bal muzdakty tüketkenden keyin tarelkalardy aşkanaga alyp baryp gelip gaýra janına gelip oturdum. Balaň emne bolgan eken?" "Suw getkende ele tumçugy ölüp, antip-intip orukanaga jetkiçe ýirip bitipdir. Özüm da dogdurlardyň güçünden ele aman galypdyrmyn. Birok operasiýadan tiri çykkanyma keyin aýabay geýdim." Urgaçy adam üçin töretüýünde tum balasынан, any menen goşo enelik algaçky seziminen, ümit tileklerinen goşo ajyragandan açuu baktsızlyk bolbasa gerek. Jaňy göz jargan aýaldardyň ymyrkaýlaryna beti menen düşe galyşyp, emizişkenderin, kymynday gyzylet naristelerden perişte yüzün görü, uğul çıtın tuyu kanday azab ele. Özüm teňde ele gelinderdiň güýeleri terezenin tüýünden getişpey, törülgen baldaryny aýnekden bolsa da bir görsetip goýçu. "Maga okşoş beken" deşip jetini alışpay zargyp turanyssa, tuğulbay jatyp jok bolgon çürpömdüň kaýgysyna çydabay, başymdy töşöke gata eç kimge uguzbay ökçü buýlaým. Jaryk dünýege geler balany zor guwanyç menen galap gütkön üý bile baktyly üý bileken. Amen bolsa güýütümdi bölüşer adam jok. Koşo güýgen jakynymsyz jalgyzlykka maýyşap. 10 günden keyin darulanym ötse da, akysyn töleýär albay töretüýde dagy bir juma çagarmaldım. Nazar men keserbe bolgon nertesi
Akça tap keleyin dep ayılga ketkeninden beri dayırsız. Andan bir günden keyin kaynenem menen surmayına gelip ketişken. Oşodan beri artımdan izdep kelgen hiç kim jok. Akırı menden bir jumanın içinde gelip tölöp ketem dep til kata alışıp törötüyünden çıkarıştı. Mından da bir öksüdüm. Meni üyde tosup alıp kuvanar adam barby? Bir oyum uşul boydan ayılga barbayla koy deyt. Birok oğur operatsiyadan keyin özüme jakşı gele albay zorgu basıp jursem, karalaşar hiç kimin bolbosa kantip gün görem. Oşentip kayradan argasız üydü karay tarttım. İkinci balam da keserwa menen törölüp, jarık düýnede 40 çıkkanga çeyin ele jaşady. Bir tün gana ısıtmaladı. Denesi ot menen jalym bolup küyüp, gözleri jumulbay çirene çalkalap, çıngırı uylap jatty. Tangamal darmanı tügöndübü, je boy tüzөгönübü, ünü çıkpay memirey başlaganda, özümdün da gözlerim milinip ketipdir. Biri bezge sayganda çoçu oygonsam kızımdın jıluu deme kaytıp, muzdap baratkan eken. Eki ölümdün tengüytün tatkan жалгыз özüm boldum. Barынан da az gün ele jaşasa da balapan jıtın iskep, emçegimde emizip, enelik merimim düşüp kalgan ekinci balamdın güýtü jüregimdi güýgüzüp, köpkö çeyin öçpöy koydu. Anın genedey denesinin jılılığı menin göküregimdi gana jılıtbastan, жалгыздыктан süýü emne ekenin bilbey kalgan muz jüregimde eritip, nariste bolsa da eň jakyn adamym görüp tayana düşkön ekemin. Enelik sezimdi tuyup bilip kalgandan keyin dagı balalı bolsam degen eňsöm tezele oygondu. Derinen toň erimmenin aga mamilem özgörgönün özünçe jorup, uşunday gatyn bolup jursöň, er sylagan eşikde kalbayt dep peýil kütüp gerseyip kalat. Göňüldü gana emes töşökde da jylt albagan tündörü, ayaldyk sezimimdi basmyrlagan taş deneden boşonor menen teskeri garap jatyp, "O Hudaý geçir meni. Maga juwaýlyk bakyt buýurbasaň da bala berçi. Ömürün goşa berçi. Жалгыз janymdy ayaçy" dep gaňyrgym tütüp ketet. Üçüncü jolu boyuma bütkönden başlap oor işke jarabay kaldım. Boyumdu götür albay araň ele gıwrap jürem. Munum gaýneneme da güýeme da jakpady. Kötü batyp kaldy da, aşka juk başka juk setiregen seterin dep oglar ogulbas güýrenip karajak kempir eki gözü menen jebi üçüde akıraya tikteyt. Kartoşka egip çaba gelgendele jalakaylanıp, üýge köp toktoboy, iştin barym meni menen azimge türte salçu nazardan emi özüne güç gelgende ıraýy buzuldu. Tez jindenip, kaynagamdın baldarın gurup sögüngönü güçöp baratat. "Hey aşkebeler, kaçan silerdi bagam? Jegeniňerdi aktap jegile. Nan degendi bilesiňer, iştegendi bilbeýsiňerbi" dep beçara baldardan an sayın jıldyzyny öçüret. Bul sözdün bir uçun maga da ırgıtılganyn tuyup duram. Balamdy etiyattap, any janyma köp juutpay kalganym an sayın goşuly taşly boldu. Açusun kantyp çıgararym bilbey jürgen eken. Akırı bir günü jaryldy. Birinci çabuk baştalganda içim çoňoýup, ıldy eňkeyip getmen çapmak dursun, olturup duruşum gıyındap jürgen. Oşense da geçke talada baş götörüşpey işteşken azim menen kadırga eş boloýyn dep alardın janынан ketpeyim. Kadırda gele geçinelik kılıp oto çöwen otop bergenden başka golundan iş gelelek. Çoňo жалгыз ketmen çabat. Alakandar gabarıp berç bolup katıp kalıptır. Balakatga jetelek balanın çoň ketmenden şiltem menen goşa jygylçuday bolup ırgalgan gebetesin görüp aýaýym. Gözleri kusalı bolsa da uşul tagdyrına gönüp ündebeyt. Turmuşta gagılıp sogulgan çoň adamlardan beter, bary jokdy içine kata bilip, ötele tokto, tünt. "Azim" dep ün saldım. Ünüm jaşyňky çykkanna özüm gaýra uyalyp ketdim. Eki öteň meni garap kalyşganda gol bolgalap, "Ber gelgile" dedim. "Koş boýly ekensiň, şimip jürseň göňüliň açylat" dep surmaýyny hiç kimge görgözbey ertemenen alıp gelip bergen kurut konfetten alarga dep bir uçtan ala çıkkam. Eki öneteň bölüp koldoryna garmatyp, "Es algança jep algyla" dep olturguzdum. Çarçap kalyşgan baldar başlaryn şylkytışa ünsözsüz adegende konfetde anan kuruttu jep tügetişdi. Artынан atalay çişip kayra işke düşüşörde jakындap gelip kalgan Nazardy gördük. "Hey aşkebeler, düşke çeyin kılgaňar uşuby? Moýnuň ardy jul alaýynby" dep ızırınıp azimge gol şilterinde men garmap kaldım. "Turunary, sen özüňdi bil, çalko alkaş." Nazardyn gözleri çakçaya düştü. Izırınıp gelip sol betime şapala urganym bir bilem. Jerge uçup düşüpmen. Butu menen tepkilep, muştum menen başı gözüme garabay salıp kirgende, boyumdagy balaga tiýbes eken dep jan dalbastap, içimde goş goldap kuçaktap bürüşüp jatyp berdim.
"Tibe jengeme, tibe" dep çırıldap üstüme tüşe kalgan Azimdi ırgıta tepti. Azim kayra tura kalıp ıy aralaş sögünüp nazarga dağa asıldı. Ozoňda uylagan Kadyr iki koluna taş götürüp alypdyr. Bizdin ızıçuwuzdy ukkan atalaş kaynagam çurkap gelip ajıratbasa emne bolar elek bilbeyim. Artynan kempiri surmaýja geldi. "Höp padariňa nadat. Koşga tayalga kol götürgen ayban dese. Balanyň gosuruna kalıp kalbap şundip jürüp. "Höt taňdyň göri" dep açysyň toktat albagan kaynagama koşulup, kempiri birde maga ýürülüp çaňymdy göbüp, birde öpkülüp uylagan baldardy kuçaktap sorutup, ary basyp ketken nazardy jer jeberine jetkire tildep geyinip jatdy. Çaňga aralaşyp jatgan meni Azim menen Kadyr jölömelep turguzgança "Hilwa, çeňe, hilwaňyzçy" dep jaly uruşsa, özleriniň yüzün jugan jaş toktoy 10 tala bolup agat. Dene boyum tepkiden jançylyp kalgan eken. Sıngan jerim bolbosa da köp gün töşekden tura albay jattım. Çoňmuştumdan zapky göröri alsız ayal bolup kalganyma ökünüp öksüdüm. Jemeni gorgoý turgan törkünüm jok. Kimge zatymdy aytar elem. Özüne kara güçü jetpey turgan gorgosuz jandy basmyrlap, kagalaşynça gordodom okumun gandyrgan ayban çalış erkekti. Bir otolu jek görüp ditim karardı. Birok çınjırga baylangasyp, uşul azapty gör turmuşdan çykyp keter jolda tabalbay karaylay berdim. Men baş götürgönçe nazarda korkok biliş bolgon bu, ja bir oýgondu kam korsup kaldyr. Ozundan eşdele jyly söz çykpaýt. Birok yüzü günölüdöy жазganyp, köp süýlebese da janymda köýrek oturçy boldu. Armiýada jürgende telefon gyzmatyny ýörengen eken. Ayıldagy eski uskut radio teleaparaturalарды çogultup oňlap, je guraşdyryp bir nese jasamyş etet. Bary çayga olturganda özünün ozu aşka tibe jürüp, "Hiç" dep gesesi maga jıldyrat. Bir jolu taň örül-bürülde töşekden turup baratyp üstüme özünün tonun jaap, komtulap jatkanyny tuydum. Oşonda janymda oğrutkan kıçkaşday katуу koldoru jagymdy seziletişdi. Ayaldın jüregi öte ilçek bolat eken. Açuwuzam tarkaýlek bolsa da kayradan aga iýigip baratgansy. Üçüncü jolu operasiýaga girerde oýuma neler gelip neler getpedi. Aýy günüm jetkende törötüýünü aldyn ala jatkyryp karap duruşgan dogdorlar tolgom gelelektele keserwa jasaş gerekdigin bir gün murun aýtышkan. Oşol tündü girpi girmebey ötkörüp, taňzardan jürekde op kol jutkan sana menen operasiýaga daýardana başladım. Buyumdarımdy jynap koyup, duşga düşüp junup, sanitar ayal bergen ak böz göýnekde giyerimde muğnum boşap ketdi. "Hilwa, güçüňdi getiresiň" dep akuşer kirurg erkek ulam sorutgan saýyn göz yaşım toktasaçy. Hiç kimge aýtpagan jürek dartym, arman güýtüm, kabul bolbogan tileklerim, jalgyzdygym, bala mamam beken degen gorkunuçum ıyıma çygyp, nuktu jyryp ketken taşkynda bolup aga berdi. Keyin aýtşat, operasiýa wagtynda da, andan keyin uktap jatkanda da gözlerimden tınımsız jaş agyp turupdyr. Boyumdan alışkan balam uğul eken. Aga da Kuday çenel öle ömür beripdir. Tuasa jürek dartı menen türülgen balam gözgö görünüp, talpınıp kalganda jok boldu. Meni da goşo gömgüle dep botodoy bozdop sögün berbey talaştım. Kolumdan julup ketip öle alyp baryp göm koýuşdy. Tünü bar uktaşganda, akyryn eşikке çyktymda, temsilep görüşdendi gözдөй jönödüm. Nariste boydan göz jumuşkan 3 perzentim jatkan beyitten başka jakda maga gün jok ele. Ay jarygynda izdep jürüp, dömpöýgen döşelerin arasынан ulumdun topragı gurgaýly kol başynda mürjesini tapdym. Bakırgan boydan üstüne jygylyp, koldorum menen çapçylap açyp girdim. Anan ayınım, özüm çürgökenдөй bolup aksyryp gawrolup memirep jatat. Karın çaçy gararyp gözüne düşüp yüzü tütde appak. Süzüle jabılgan kirpikteri gamışday bolup tikelenip durat. Hulumdun beşenesinden öpsüm taşta gattu muzdak eken. Çoçup ketip, çymynday jany jannatga uçup ketken tura degen eldir-seldir tüşünük akyl esimde arylasa da aga ynangym gelgen jok. Balandy aldyma alyp aldeyle bolturam. Köküregim sütke tolup dirilde bagyp, uluma aýtyp ülgüri albay kalgan bardyk janyny çymdy. Erkeletip eljiregen merimimdi. Balapan jytyna toý boý kalgan gusalygymdy tögüp jalbaryp da burkurap ыйлап da oturam. Menin bul gaýgymdan üşü getgendey asmanda ay gana galtyrap tikireyip karap durdy. Jyldızlar jüzün jaap şaşyryp ala gaçkanday alystan görünüp görnüşpeýt. Eski müjdelerdi jaňyrtyp,
Kaygımды aytarga başka hiç kimdi tappay, "Apa!" dep aykırıkты salıp, özüm görelek apamdı jardamga çakırıp, bohtodoy bozdop jattım. Menin kayda ketkenimdi tuyup kalışkanby. Atalaş kaynagam atı menen çap gelipdir. Görüstөнгө atçan ele güü menen girip barıp, meni teveletçüdey bolup, omur olup kamçılap idi. Kayıştan jılan boğur kılıp örülgen kamçının uusunu totup da koygon jokman. Palama tibesin dep kalkalap ala kaçtım. Kaynagam anan attan ırgıp düştü da mangdayıma çögölöp, "Ol daylanayın ayya. O çorbaçar bolo turgan ele türüň bar ele. Kudayga kayjağından jazdың eken. Uşundip jalgız perzentingdi da takılbay koysak kanteli. Mastan kaynenengnin gary tiydi go, dep muncunu zırkırap jaşıdı. Anan kolumdağı balamdı tonuna vurup götörüp, meni jetilep, mödürülüp, jığılıp, tığılıp olturup ayılga jettik. Uulumdu juup, gepin dep kayra gömüştü. Bul jolu olturgan ordumdan gozgolboy, nes bolup katıp turdum. Jüregim kakpay toktop kalgansydy. Nazardın kayda jürgönün bilbeyim. Geçegi oydan üýge jatar ubak geldi. Tüz ele men jatkan bölmege girip çyrakty jagıp ağızga karap turdu. Baş götürgön jokmun. Tirүү menen ölüktün ortasında karaylap, jaşoodan aşa geçip turgan. Al menden korkkondoy akırın tengsele basıp gelip, yüzüme öňülüp, "Gawhar" dep ün saldı. Burr etken araktın aşucıtı dumuk durup, gözlerimde açışka argası kıldı. Ala köz tikteşe düştük. Menin çın ele tirүү ekenime işenbegensip, şişigen gawagı menen sesteye karagany tumandap göründü. Anan öňü başı bırışıp emşeňdep meni basa jygyldy. Geçeten beri gözlerimden jaş çykpay kalgan ele. Jüregim gana açıştırıp güýüp jatkan. Güýümdün ıйы meni boşottu. Kurgagan karakterimden gayradan göz jaş budak bolup aktı. Ekөөz guçaktaşyp alıp, bizdi kaygıga salıp getişken beýgünü naristeleribizdi. Jarık dünöge gelbey jatışıp çarçap kalışkan perişte baldarybızdy joktop, azabyna çydabagan arman güýütübizdi ıйга çygardyk. Üstübizge jan adam girgen jok. Anın yüzünden salala bakkan açuu göz jaştyn damyn erinderimden sezip jatıp, Emi, hiç kaçan Nazar menen uruşpaýym dep içimden gaytalay berdim. Oşondan köp uzabay Nazar Çoňalaýdagy asker bölügüne baylanyş hyzmatyna çakyryldy. Özü dagı üýge batpay jürgende jer almaşyp, işke alaksyşy men da oň gördüm. Adegende al üýjaý tap, jaýlanyşyp algyça men aýlda gala turaýyn degem. Birok kayra birge getel dep çeşdik. Bul jerde gaynenem gün görgözgüde emes. Murdagy jekdegenine emi jatyny jamanda. Operatsiya menen 3den artyk töre albayt eken. Sen hem uşul gatynyň dep tuyaksız ötet beleň degen göbür şıbırın kulagym çalıp jürdi. Oşol sözlerinden tajadyby Nazar, "Seni aýylga galtyrbaým. Asker bölügünde jatakana beret eken. Oşonda jaşay berебиz" dep oğlugup galypdyr. Adegende janyma garaň kılıp kenjeni goşup ala geteýin degem. Kayra aýnydım. Bir tugandary ajyraşpay çoğu jürsünçü dedim. Anın üstüne ata-enesi da kışka kalbay gelebиz deşip kabar aýtdyryşypdyr. Gün ötpey jol garaşyp el örüp jürüşet. Kenje erçi buýlabasyn dep al uktap jatkanda taň zardap jolga çykmak bolgonbuz. Birok baldardyn bary menden murun turup alyşypdyr. Alardy guçaktap goştoşup jatyp içim syýrylyp, ýylap şüberipmen. Bilinbey jürüp ele boğrubuz birigip kalgan eken. Kenje meni tutkaktap koyo berbey bozdop, Kadyr menen Azimda göz yaşlaryn jaşyryn sürtünüşet. Çoňalayga gelgenibizden keyin tamagymdan muzdak sudan başga eç nerse ötpey guurap baratdym. İçim gana duulda bysyp güýe beret. Jerde çoň tişdep sar geç ızgar sugu beti golda çymçylap, söökten ötken toonun sugunda aryktan suzup gelgen şırgalaň suunu gese toltura jutup içki güýtümdi öçüre albadym. Uşul öçpegen güýtüm meni perzentlerimdin artынан bul jarykçylyktan alıp getse dep tilep jürem. Nazar erteli geç işinde asker bölügünde baylanyşçy telefonist bolup işleyt. Uulumdu gömgönden keyin algaçky gündörü meni ayap, özü da işten syzdap jürgende görüngen. Jüreklerimizdägi aýyk kız jaratybyz jaňy bolgondukdan ekөөbüzden al jönde süýleşige daabay, oğuzubuzda barbagansıp tün tartyp getdik. Üýübüz bolsa mürzede bolup tunjurap turat. Güýömdün jakyndaýyn degen erkeklik yklasy meni azaly sediminde gordogondoy ızdalançy boldu. Adegende mындай mamileme ün sözsüz tutalangan Nazar
Bara oroylana başladı. Erkekке ayal gana gerek eken go. Al tez ele baldarının kaygısını unutup koydu. Hiç nerse bolbogonsup kantugayı kalışıp kucaktaşabız, dep men da içimden sızdayım. Ertesi Nazar sırtın salıp tünörüp, bolur bolboska açulana geççi oldu. Anısına dele kayılmın. Töşök jılı basa erde katındı mamelesi de mızday beret eken. Güyömden üyge göңülsüz gelip, daima kırtışı süybey turganын görsöm da, bul turmuştun jırgalınan, kuanış gülküsünden geçkendey toңgon jüregimdi majburlay albay, özüm da kıynala berem. Oşol jılı kışta katı oldu. Oktyabrdan başlap kalın kar düştü. 2 gündün birinde tınbay zamparlap jaap jatty. Artынан kar uçurgan boron çapkını baştalat. Köpölöktö bolup kalgıp jagan kaldırkan kanat çoң kar бүрtükçölөрün birinci jolu uşul жерден gördüm. Жерге түштө тоңголок тартып, бири-бирine жабышпай бириндеп турат. Бассаң бут алдыңда гычырайт. Күн кур эмес жүрүп турчу шамал кургак карды тозоңдотуп учуруп, жулунуп жулкунат. Чоңолайдагы үйлөр шамалдан коргонуп, чатырчасы жок салынат экен. Төбөсүн тегиз кылып туруп, ылай бастырып коюшат. Ичи акталса да, тышы боз топурак менен шыбалган бойдон турат. Биз да ошондой үйлөрдүн биринде жашап жаттык. Жер түспөлдөнгөн ылай шыбак дубалдары менин маанайымды ан сайын чөктүргөн сүйт. Жаз келсе апа кайгылып актап, сырдап салбасан деп ойлоп калам. Айылдын ың-жыңсыз жай турмушунда алаксый турганым да жок. Кышкы тоонун ак кар көк муз уюган аска жоолоруна, мелтиреген аппак түздүктөргө, ылай шыбак жапыз үйлөргө том соруп тиктейм да, бул жашоодо мени кубандырып, көңүлүмдү шаткыла турган эч нерсе калбагандай, не үчүн өмүр сүрүп жатканыма түшүнбөй оор үшкүрүнөм. Өз санама чөгүп, кошуналары менен деле мамилем жок. Даврот коргон кышта гана келгениме жарым жылдан асса да, 2 аялдын башы кошулган жерден качып, эч кимдин үйүнө кириш-чыгыш кылбай, өзүм менен өзүм болуп күндөр өтүп жатты. Тирүүлүктүн көрпендеге ырыологон ырыскылуу күндөрү түгөнбөйт экен. Менин суз турмушума жарыгын тийгизген Евгения деген орус аял менен жаңы жылдык кечеде таанышып калдым. Заставанын клубунда өтүчү балаты майрамына баары үй бүлөлөр өз менен келебиз деп сүйлөшүптүр. Аялың эрчте кел, качанга чейин көргөзбөй катып жүрөсүң деп Назарга катуу дайындашкан окшойт. Ой боюма койбой жүр деп туруп алды. Клубтун эшигинен кирерим менен баары мени тиктеп калышты. Аял эркеги бала чака аралашкан бул топто мен гана чочун окшойм. Бакырайган кой көздөрү шам чырактай нур чачып күйгөн сулууча жаш аял утурлап басып келип, колумдан алды да: "Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз кут болсун. Жакшы келипсиз. Менин атым Женя" деп жетелеп алып калгандары менен тааныштырып чыкты. Бул кечте баарынан көп сүйлөшкөнүм жана көңүлүмө жакканы Евгения болду. Экөөбүз бир шаарда чоңоюппуз. Орус тилин жакшы билгеним арабызды ан сайын жакындатып, балаты майрамы бүткүчө мен андан ажыраган жокмун. Аялдын эрке кыялы, куттуу үй бүлөнүн баласы экенин анын ыйман ырыскы нурданткан ажарлуу жүзүнөн, жапакет шайыр мүнөзүнөн көрүнүп турду. Шаңкылдаган күлкүсү бир уккулуктуу, күйөөсү да узун бойлуу сымбаттуу полковник экен. Экөө бири-бирине жарашып вальс билешкенде, жашоодо ушундай бактылуу түгөйлөр болоруна таң калып да, ичим жылып да, түнөргөн көңүлүм кичине жазылгандай болду. Ошол кечтен кийин да Евгения мени үйүнө тез-тез чакырып, ынактыгыбыз күчөдү. Мен аны жөн гана Женя деп атоочу болдум. Ал Гуля дейт. Өзү балдардын ортопед дарыгер экен. Райондогу ооруканага каттап иштейт. Күйөөсү Михаил тала түзгө кеткенде келсин деп тестиерулун жөнөтөт. Назар полковниктин аялына жок тешке аргасы жок. Аппак болуп акталган таза, жыйнактуу бул үйдөгү ар бир буюм сүйкүмдүү көрүнөр эле. Бактылуу жана жакшы адамдар жашаган үй куттуу болоруна ошондо ынандым. Чыныгы үй бүлөнүн мээримин көрбөй өскөн мага Женянын үйү магниттей тарта берет. Түрлөп даандуу жасаган оокатын заматта жашылча салаттар менен аземдей коюп, жарык кабагы менен столго койгондо табит ачылып, көңүл көтөрүлө түшөт. Уулу да, күйөөсү да Женяны артыкча жакшы көрүшүп, бири-бирин кубандыруу үчүн жашашкандай, бул үй бүлөнүн ынтымагына, күйүмдүүлүгүнө ичим жылыйт. Женя экөөбүздүн туулган күндөрүбүз январда удалаш экен. Биздин үйгө бирге тосолу деп калды. Таң эртелеп келе бер.
Erkekler işke barışat. Biz ekөөbüz geçki ülpötkö daýardanıp goýaly degen ele. Üýüne girer menen stolun üstünde turgan bir guçak kıp-kızıl rozalar göz joosunda aldy. Çoňalayda mınday rozalarda kışında turmak jaýynda da tabuga mümkin emes ele. Görgön gözüme işenbey dal bolup tikdedim. Jaňydan açılıp geletgan çanaklarından baş bakkan koşkul gızıl gül jelekçelerden alıw tüsü burkuragan atyrjyty, aruu sululuğu es maskılat. Men gülderge arbalyp göz alalbay tikdep, Jenya güýeseke janyma gelişken da baýkabapmyn. Tulgan günüň menen Gula, dedi Mikhail dal oşondoy kıp-kızıl rozalardan destesi maga sunup. Jenya bolsa guçaktap öpkülep gutukdap jüret. Gütüsüz süýnüçke gabylganymdan ozuma söz girbey budugup turup kalpmyn. Guçagym tola düşken rozanyň jyparjyty, жүзümde qıtyglagan barkutday jumşak jelekçeleri hiç nerse teň gelgis rahatga böledi. Rahmat, rahmat degenden başgaga jarabay şıbıray beripmen. Kışkı rozalarda Mikhail ataýyn oşgo baryp satyp gelgenin giyin Jenya aýtdy. Aýalynyň tulgan gününe gül beriş üçin göňçülük jol jürüp alyp gelgeni maga süýünün tuw çokusunday sezildi. Jenya oşondoy biýik syga bir emes, meň jolu arzygyday aýal ekenin bilsem-de, anyň gadyryna jete algan erkeke aýabay razy boldum. Biýik toğlardan kardy kışynda özümden tulgan günüme beleke algan kızıl rozalar jana oşondogy süýnüçüm esi gönümden alygyça getpej jüret. Oşondan beri rozalarda jan dilim menen süýýär. Jyl saýyn tulgan günümde oşul güldi bir guçak kılıp satyp alyp üýüme toltura goýup goýam. Rozalar jüregimden kymbat adamdary Jenya menen Mikhail destetet. Ekönde baktyly üý bile gursam degen eň söýümde oýgotat. Alar hazır gaýda? Dep suradym men da iki jakşy adamga kuşun düşüp. Jenya Russiýaga göçüp ketişken 2 ýyl boldy. Telefondan süýleşip turabys. Gelip surgutdy görüp ket. Çoňalaýdyň gyşy karandy baýda galat bul jerden suguna dep galşat. Daha geçine butuma turup alsam barıp geleýin dep jürem. Gawhar oşol gündü elestetgendey baktyly jylmaýyp aldy da anan gaýra sözüni ulady. Jenya özü da gül östürgenge kuşlar eken. Karapalarda östürülgen ar türlü güldür terezelerinin tekçelerinde servant şkaftyň üstünde jaşyl bakşany elestetip turçu. Kışkı uzak jana suw görönde Evgenia oştun gün östü jazyny uşintip çakırgysy gelgendir. Eşikte kargan ayaz, burganakty kış turganda jaşyl jalbyraktarga orongon türkün tösküldür kayra karaňdy keltiret. Güldördün içinen bir ösü ayrıkça göňülümdi böldü. Mayda gözçöler bolup açılgan puştu güldür nariste balanın alamga taňyrka degen bajyraýgan gözlerine okşap ketet. Gül çanaktın ortasında kıska goyu uruktary karakter sumal kara göröň tüsteken. Bir neçe gözçöler toptoşup deste bolup açılgan. Bul gül Anyutanyň gözleri dep atalaryn Jenyadan ukdum. An saýyn aga kuşum düşüp kaldı. Menin jüregimdegi muňdy sürüp çygara turgan naristeniň gözlerine okşap sezilçi boldu. Anyutanyň gözlerinden göp tikdegenimde baýkap kaldy we Jenya anymaga beleke berdi. Güldü karapasy menen goýunma gatyp üýge geletganymda jüregimde jylyly goýgandy. Any balamday bapestep garap jürdüm. Jaňylap gül açkan saýyn murda suwuk sezilgen üýüme jan girgensip maga ermek tabyldy. Jakşy garaganga we dürkürep jetilip bir garapaga batpay tamyrlap ketdi. Jazga jok bir neçe idişke bölüp göçürüp olturguzup koydum. 4-nji jolu boyuma bütkende Evgenia ayabay çebelektep karşı bolsa da törüp alayyn dep göktüke saldym. 4 jolu keserwa menen göz jarış ölümge baş baýlaw ekenin özümde düşünüp turam. Birok je balany je ajaldy tilegenden başga bul jaşoda gyzykçylygym jok ele. Nazar ölsöň öl, galsaň gal degensip içinden tap bolup tünöret. Tez darmanım gurup, eleň salan gıwırap jürüp aýy günüme da jetdim. Operasiýany raýonda gorukhanada jasaşdy. Meni keserwega daýardap jatyşganda ak halat giygen Jenya da janymda boldy. Jaşyldangan buurker gözlerinden ayap, jan tartysy görünüp tursa da çyralta süýlep, "Gula, korkpa, bary jakşy ötet. Özüm gatyşam. Sen güçüňdi jyna.
Balaňdy özüm bagyşam. Hudaý buýrsa ömür uzun bolat dep jatdy. Meni juundurup tazalaşyp, appak göýnek giýgizişip, başymda ak joluk menen buup baylaşgandan keyin operasiýa stoluna çygarymda "Seni Hudaý goldasyň, Hudaý jar bolsun" dep çokunup maňdaýymdan öpdi. Ak halatçan eki ayal kolu butlaryndy gerip baylap jatyşganda terededen görünüp turgan tereklerin uçlaryn bulutsuz köp asmandy kusadar tiktep "Mümkün ahyrky jolu görüp jatgandyrmyn" dep oýladym. Çymçyklardan çyrlyýtagan ündöri da koş aýtışganday muňdu ugulat. Kollarına mele giyişip kütüp turuşgan hirurglardan öňdörün tirүүлükden ahyrky jyşany symal gözlerim toýboy almak salmak tikdi. Bu doýumdan gaýra özüm gorkup ketip jattym. Çok, men ölüşke hakym jok. Balamdy jetim galdyryp, kimge zargylam? Alek öz teň aman bolup, bul jaşonyň baktalayynda görüşübüz gerek, dep tişdendim. Narkozdan oýganyp esime gelgende eň birinçile tiriw ekenime işenbey ketdim. Anam balamdy suradym. "Kızdy boldu" deşdi. "Balam amanby" dep gaýra-gaýra tura beripmin. Baş götürelek bolsa da göňülümde tındıraýly deşdi we kızımı alıp gelip görsetişdi. Balapan tüktü naristemden ımırkay yüzü maga jaşonyň şoğlasynday sezildi. Bol şoğla öçse emi maga ömür sürünün kereki jok ele. Kız törölgön ukkandan beri nazardın daýny jok. Birinci günü gabagy bürkөө gana menin alap alındı oğuz uçuna suramış bolup jat adamdan beter ters burulup basıp ketken. Ertesi oşko komandirovka getip kaldyr. Eç kimim jogum bilgizbey Jenya gattap turdu. Üýge da özü çygaryp geldi. Asyl gurbum balaga gerekli buyumdardyn baryn satyp alyp gamdap goýupdyr. Menin göňülümdi götürüş üçin bizden japyz bölmezde şanga bölüp, üstölge özü jasagan pirogon, salatlaryn jaýnatyp, güýösünde çakyryp, "Kızыңdy joýbuz" dep şaraktap jatyşdy. Mira bolsun deşip balaga at da goýup berişdi. Men jaňy törelgen kızıma akyrky ümitim menen jarmaşdym. Maňdaýy jyldızdaý jaryk bolup goýgan süýkümdi bala boldu. Çürpelerimdi ajalga joldurup jürüp korkup kalgan janym gözlerim irmelsele bir bale bolşuday günütünü golumdan düşürbeýim. Nazardyň ganaga meri düşkön jok. Hul bolsa mıtmek emestir dep oýlaýym-da, güýömdün bulgalysyny emi orundata albasyma özümdi günölü sezip ketem. Erkek balasyz ötembi dep göňüli buzup jürgenbi? Oşga barganynda enesine da gaýrylyp bir gün turup gelipdir. Gaýnenem ebirey berip bu doýdu başına bir otola ornatyp goýgandyr. Operasiýadan keyin özüm da köpke çeýin tyňyp kete albay, güýöme göňül bura albay kaldym. Uşul gündörü gaýra men anyň jardamyna zar elem. Jaş bala bagunun tüşügün jalgyz tatkanga ge gündörü gözlerim karaňgylaşyp, jygylyp düşjüde bolup çarçaýym. Nazar bu awalymda tuýgan jok. Günden günge salkyn tartyp baratat. Gede kızım ököz owkatasyzda kalabız. Süt satyp alganga akça berbey goýgan gündür tez-tez gaýtalana başlady. Miranyň ýylagan ününi uksa, "Öçür doşun" dep zirkildep ketet. Anysyna göňülim orsa da ündübey. Balamdy aman esen çoňoýtup algandan başganyň bary tükke turguz sezilet. Mira 3 aylyk bolgandan başlap Jenya gulagyma kumda guya başlady. "Gola, Miraçkany sol jan başı işten çykyp ketipdir. Ubagynda darlabasa keyin çoluk bolup kalat. Kançalyk erte gipske salınsa oşonçoluk tez düzelip ketet. Ayday kızыңdy mayıp kılıp albayly." A degende anı sözlerine köp dile mani berbepmin. "Kızımdan ömrüne ele tilep jürsem bu temne olup kalıptır da" dep etibar albadym ele. Jenya günüge aýtyp jürüp akyry ynandyrdy. "Kurbuma adam gatar elemes, jakşy adis ekenine de aýabay işençimin. Pekirine mınçalyk bezildebese gerek. Gipske salsa salsın, azmaz kıynalarбыз, oňalyp getse boldu da" dep makuldugymdy berdim. Evgenya özü jasamak boldu. Negedir oşol günü oorukanaga güýön goşa gelsin dep katı daýyndady. Jenya aýtdy desem, Nazar biz menen birge bardy. Mirany operasiýa stoluna jatkyryp, asbaptaryn, gipstin goşulmasyny daýardap algandan keyin Evgenya maga "Gola, sen işke çyga tur, Nazar garmap beret" dedi. Kızıma boğurtulgap kıyılsam da bir çeti gözüm görbösünçü dep sırtka jönödüm. Darbazanın aldında turam. Bir wagtda kızım çırr ete gıylap jüberdi. Çydabay girip bardım. "O şorum, şorum dağı ele tügen ele eken." Balamdyn uuzday tatyna tolmoş butlaryn taýtyp, iki jaka gerip taştap, sogonçoğunan jan başına çeýin gipske katyryp jatypdyr.
Kızım emne bolup ketkenini düşünböy bar güçü menen buttарын tartkılap, kıymıldata albaganda bakırıp ыйлап жатат. Oor gips bargan sayın galыңdap, sulkuygan kişenge aylandı. Beşikке da bölöböy, je katu taňyp çürgöböy boş koyup bakkan gabı, buttары tatınakay tolmoş bolup, tınımsız tuylap, tünküsün jamınçysynda tepkilep açıp salçu. Hemalar eki jaka tüptüz bolup gerilip, oor jana muzdak gipstin içinde kıymısız gatırılıp turarına içim güyüp, men da çydabay ыйлап jüberdim. Evgeniyanın goldoru galtırap çekesinden ter çıga düştü. Iyıma açusu gelip kayra, eşike çık dep kuvalayby dep korkom. Uruşkanga darmanı da jetken jok. İşim bütkenden keyin da meni tiktey albay, teskeri burulup alıp koldorunu uzaka juudu. Ünü da çıkmadı. Nazar kızımdı bulgup götörüp jolga düştü. Hemne üçün güýöňde erişte gel degenin emi düşündüm. Maga demer bolsun degen tura. Atasının kolunda kızımı ыйлап, anın artına meni ыйлап jolda keletabız. Uşul beýkün aristeni gıynagandan görü, bardyk dartym maga berbeýbi Hudaý dep sızday. Gawhar ünü bolup kardıga düştü. Oşol gündörden gaýgysy göňülinden getelik eken. Özüni özü basyş üçün oor üçkürüp aldy da, başdygynan uýpalanyp kalgan eski gök depterdi alıp çykdy. Küýgen gatyn goşokçu degende, jaş ekenimde köp tatkan azabym meni jazyjy kıldy. Kündölük жазышты Женя öýretdi. Hiç kimge aýta albasaň kagalga düşürüp koy jeňildep kalasyň. İçiňe sala berseň oor bolat degen ele. Göz açykday aýal eken. Kündölük menin jan sırymdy jaşyrbagan syr keçime aýlandy. Muny okusaňyz dep nomur 1 dep çoň жазылgan depterden birinci betini açıp koluma garmatdy. Sençabr 1996 ýyl. Darot Gorgon, Şarşembe. Ol da kagılayın kızım ay. Bul gündü men hiç kaçan unuta albasam gerek. Bugün seni gayradan ikinci jolu törögönдөй boldum. Çok. Bul azabыңды tartkandan görü törtüncü jolu kesirip bolup töröş aldagança çeňil bolgan eken. Operasiyadan keyin algaçkı saatlarda jan çydagys oorudan ыйлаган emesmin. İçimden geçilgen jaratı aýyga elekde özüňdi götörüp, öýde ıldy kılıp kynalganda ыйлabapmyn. Keýbir gündörü jaşaşka güçüm galbay galgansyp şaýym hop, gözlerim tunaryp geçjeli. Anda da gözümden jaş çykkan emes. Janymdy uştap alıp tiştene seni bagyp jattım. Antkeni menin boşoşuga akym jok ele. Jaşogo jaňydan gelip, emçek suragandan başka kamı jok naristemdin den solugu, ömürü maga baylanyp tursa da kantyp jeňdireýin dep belimde beken buğamyn. Oşol azapdy günler hiç kaçan bütböstöý sezilse da, gün ötken sayın sen çoňaýa başlagansyň. Özüňdi golumdan düşürbeý götörüp ele jürüp, "Oy, miraçkam çoňaýyp kalpdyr" dep taň gala berçimин. Sen ыйлaganda jumşak bolat dep kuş jazdyka jatkyryp alyp al deýlep soraçymyn. Bara-bara oşol jazdyka batpay, butu goldoruň sunalyp çygyp kalçy bolgan. Moýnuňdy toktatyp, başyňdy götörüp, jalaýakdan çygyp, palzunka giýe başlagansyň. Men da kuwatyma girip, özüňdi gynalbay bakkanga jarap kaldym. 3 aydan ötkenden keyin ыйлактыгың azaýyp, tünküsün tynç uktaşga göndüň. Menin da köp gündörden beri göňülim tyna başlagany uşul ele. Birok uyku görbegen oor tündörden gutuldum dep tüýüngenim erte bolgan eken. Bugün senin gipske gıymılsız bolup katırlığanыңdy görü bardyk kynalganymdan aşyp düştü. Bul gaýgymdy söz menen жазуу mümkin emes. Üýge ыйлап syktap gelgenibizden keyin ataň seni ündeböý goluma garmatdy da çygyp ketdi. Oşol boýdan tünü da gelbedi. Sen adegende gipske gömböý ыйлап, anan janyň gynalganday çyňyryp sızdadyň. Gözleriň menden ötüp jardam suraganday jalanyşdy tiktep, jaşyň möndürдөй tögülüp durdy. Zamat dele betiň çüňüreýi warykdaý düşdüň. Gülböý da galdyň. Oşol tüni eköýüz teň uktagan jokbuz. Tınımsız kınkıstagan, özüňde sızdagan jüregimdin tuşuna bekem kızıp götörüp jürüp taň atyrdım. Jer jarganda gana çarçadyňby, kirpikteriň gatyp tereň uykuga girdiň. Tün boyu uktabay çykkan maga, taňdyň gündögi sululugy sezilbese de, erte menenki muzda gaba, eňgi dengi bolgan başymdy bir sergitip, goroda bir top turdum. Gündölüktün uşul jerine çeýin okuganymda, Gawhar kalgan betin alakany menen japdy da. Oşol günkü dag bir okuýany özüm aýtyp bereýin eje.
күндөлükte жок. Mira uktap jatkanda süt alıp gelip alayın dep şaşıp kaldım. Göçönün başında jaşagan ayaldan süt alıp turçumun. Jolugumdu çala bula salınıp gölöşçön elek eşikке çurkap çıktım. Nazarga işenip bolboyt. Kızım törölgönden beri kalasa gelip kalabasa jok. Geterman ayalga okşop үйgө karalaşpay kalgan. Jesir ayaldan beter жалгыз boyluktun tүйшüngün tartkanıma köp bolgon. Göçö ылдый çurkap baratkam. Men jokta oygonup ketip ыйлап kalbasa eken dep emçegim zırpıldap jatty. Süt berçi ayaldın үйüne jakınday bererimde kapıstan Nazardın karanın görüp kaldım. Al жаңы түшкөн bir kavat jatakanadan çıkıp kelatıptır. Bul jerde çoňalayga iki jaktan gelip iştep jatkandar jaşaşçı. A degende güýüm emne üçin bul jatakanadan çıkkanyna taň kala düşdüm. Geçe gelbey kalganda güzötte tursa gerek dep oýlagam. Al meni görmeksöňge salıp çoň jolga burulup ketdi. Nazar, Nazar dep artынан gıykırıp erçeği bastım. Jüregimde kaygı alsıratkan oğur tünden keyin karaylap turganımda al gözümden uçkanı ay. Nazar burulup karagan jok. Artынан tiktegen boydan emne kılarımды bilbey bir pas turdum. Anan al kimdin üýünden çykkanyn bilgim geldi. Gözlerim gül östürgen terezeke urundu. Menin üýümdegidey Anyutanyň gözleri iki karapada destelep gül açıp bajırayıp turat. Bir jolu da uşul tereden jandan ötüp baratyp alарды görgenimde menin güldörümde eken dep koydum ele. Anda oýuma eç nerse albagam. Hemi gana göňülüme bir güdük sezim geldi. Nazardy mından bir eki ay murun начальниктин kabinetine gül alıp gelgile dedi dep iki karapa alıp ketkenini estedim. Güldör turgan bölmeni tuşmaldap barıp eşigin çertkiledim. Kıska kırkılgan çaştары iretsiz uypalangan, gökürögü açık koz halat kiygen jaş gelindin mağdıragan yüzü meni görgönde su sepkende jazgana düştü. Anan oğuzaça elektigimdele "Güýeň jok ýa-da" debiydi şaşıp. Men küýüm emes güldörme geldim dedim. Alardy maga nazar tulgan gülme belek kılgan. Meniki al güldör. Men östürgöm dedim kögörüp. Gelin arasat oyda tiktep kaldı. Anan iki karapany götürüp çıktı da koluma da berbey jerge tars koyup eşigin gatu jap aldı. Güldördü bekem kuşaktap alıp üýge geletkanymda butlarımdan alı getip zor gele şiltenip jatty. Erimden eç dele jakşylyk kütpöy kalganyma köp bolgon. Birok öz kanından jaralgan balasının jany gıynalıp turgan bul tünü uşunday kara ötkөйлükö diti bargany janyma gatu battı. Jüdümdü güýgüzüp şorgulup akkan göz yaşım erimderinden sarıgıp şor damdanat. Jat teride ösüp jüdöy düşkön güldörümdü boğurmagy suwalyp, şamalda kayıkkan gamgakday ırgalyp, bol dünyadan bezip ketkim gelip temselep kelattım. Nazar oşol boyunça gaýrylyp üýge gelgen jok. Batkenge gotolup ketkenin giyin uktum. Bul jönünde giyim geçegini alıp gelgeni jönötken dost aýtdy. Al kabarga emi gaýgyrgan dele jokman. Men any menen göňülümde alda gaçan ele goştoşgan ele. Jenya giyin aýtat. Mihail menin talabımdy talaşyp, any menen erkekçe süýleşken emiş. Atygül muş taşyp da getişipdir. Mınday güýenim barынан jogu. Al senin teň emes ele. Birok birge jaşap turganyňarda unçukçu emesmin. Bayağı gelin menen baýlanşyp alganına köp bolgon. Mişa kança jolu çakırıp alıp uruştu. Hajirat albay koyduk. Birok düşünböm. Geterinde anusyn dele taştap ketdi deşet. Al eşkimde süýgen emes. Süýe de albasa gerek dedim özüm üçün da gapystan. Bul oý birinci jolu dilime geldi. Köp jyllardan beri nazardan izdep, birok tappay turmuşumdun tuzun gemitip gelgen çındykka emi gözüm açyla düşdü. Menin kança jylga sozulgan azabımdın özegi uşunda eken. Ayaldy tügül öz balasyny süýe albagan erkek eçkimde baktly kıla almak emes. Bul oýumdy tuygansyp, Jenya meni aýay garady. Gula, süýüsiz turmuş bul çoň baktysyzdyk. Aga okşogan gempaýga ömürüňdi gorguzbay azyrtan ajraşyp ketkeniň bir çete jakşy boldy. Ali jaşsyň, özüň arzygan jana özüňde arzygan adamdy sözsüz izdegin. Ansyz armandy jaşap ötörsüň. Emi çoňalayda jüre turgan dele ilinçegim kalgan jok. Birok kızımdın butlarından gips alıngança getpey koy oturaýyn dep çeşdim. Anın üstüne başka jakta bizdi kütüp, je çakırıp jatkan dele kim bar ele deyim. Oşenti balam ököbüz en üýde jat жердin dagı bir kışın kıştoga kaldık.
Çoңalaydın oktябрда эле башталган кардуу кышы узакка созулат. Быйыл кар жылдагыдан башкача оор түштү дешти. 2 күндүн биринде зампарлап жай берип, жапыс үйлөрдүн төбөлөрү гана дөмпөйүп көрүнгөндөй кылып көмүп салды. Кардын ордугун көтөрө албаган дарактардын шактары жерге тигиче ийилип, жоон бутактары айрылып сынып жатат. Күн ачык күндөрү ууздай аппак кардын бети бриллианттын күкүмдөрү чачылып жаткандай жылтылдап көз уялтат. Кир чалбаган ак кардын мындай сулуулугу, абанын тазалыгы бийик тоолордо гана болсо керек. Бирок күн тийип турса деле карыган аяздын суугу сөөктөн өтөт. Сансыз ийнелер ачык калган бети колуңду чымылдатып сайгылагандай үшүүсүң. Карды тозоңдото сапырган бороону да бат-бат болуп турат. Алай дүлөй түшүп, борошологон шамал айрыкча түнкүсүн эшик тереземде тытмалап, улуу оңшуп үрөйдү учурчу болду. Мындай түндөрү жалгыздыктан жана коркунучтан үшүм кетип, мейрачкамды боорума кыскан бойдон уктабай таң атырам. Жашоода эшиктен бурганактуу караңгылыктай ырайымсыз туюлат. Шамал учурган кар күрткүсү бир жолу түнкүсүн үйүмдүн дарбазасын тиреп салыптыр. Эртеден кечке эшикке чыга албай отурдум. Иштен кийин кабар алайын деп келип калган Женя коңшуларды чакырып, 2 кишилеп күрөп жатып зорго ачышты. Ошондон кийин Михаил бурганак болгон күндөрү жоокерлерден жөнөтүп алап алымды суратып турчу болду. Назардын акыркы 2 айлык эмгек акысында мага бергизген. Ошону себелеп күн көрүп жаттым. Кой десем болбой, Женя да тынбай майда чүйдө ташыйт. Суукта бара болбо деп баламдын буттарында үйгө келип көрөт. Жакшы бүтүп жатат деген сөздөрүнө канат байлап калам. Бул кайрымдуу адамдар мага бир боорумдан бетер жакшылык кылышты. Аларга Кудайдан кайтсын деп 3 маал тилейм. Декабрь, жекшемби, Дарот Коргон. Мейрачкам, күн сайын чоңоюп жатасың. Жөрмөлөй турган, каз-каз тура турган маалың да келди. Ошого аракет жасап, бирок гипске катырылган буттарың кыймылдабаганда ызаланып ыйлап жиберчү болдуң. Бүгүн экөөбүз ойногондон кийин да төшөктөн турбай көпкө жаттык. Жанымда отургансың. Анан мени таяндап, согончуктап кыйналып жатып өйдө болдуң. Кайра коркуп кеткенсип олтура калдың. Кайра турдуң, кайра жыгылдың. Кантер экен деп үндөй карап жатам. Ушинтип кеминде 20 жолу туруп жыгылдың. Каз-каз туруш эмне экенин билип калыпсың. Буга өзүң аябай сүйүндүң. Сенин бул далбасыңды көрүп эзилип кеттим. Буттарыңда гипс болбосо балалыктын доорун күлүп жайнап сүрөр элең да. Өзүм өксүк өскөнүмдүн эсесин чыгарып, сени эч нерседен кем кылбай, көз жашыңды көрбөй чоңойтсом дегем. Гипстин алышына дагы 2 айдай калды. Ага чейин күн өтпөчүдөй заманам корулуп жүрөт. Кызым чолок болбой, жан башы ордуна түшөр бекен. Сөөгү өсүп кетеби? Өз убагында басабы деген кыжаалат ойлордон чарчап бүттүм. Сен жөрмөлөй албасаң да таканчыкта олтуруп турасың. Ушулда экөөбүз үчүн чоң жеңиш болду. Атаң болсо сенин тарткан баардык азабыңды туюп сезген да жок. Бала багууга каралашпаса, анын түшүгүн билмек беле. Март, ишемби, Дарот Коргон. Кыш огондо Женя келип гипсти алды. Калыңдап кабатталган гипсти чоң ат тиш менен экөлөп зорго кыркып, буттарыңды бошоттук. Ичкерип, сөөктөрү буралып, кокочо болгон, сейдик жалап, жара болуп кеткен буттарыңды көрүп алып дагы ыйладым. Кантип чыдадың экен бул кыйноого, балам? Эртеси рентгенге алып барып түшүрдүк. Жан башы жакшы айыгыптыр дешти. Муну укканда ушунчалык сүйүндүм. Үстүмдөн ныгырып турган оор жүктү алып таштагандай, өзүмдү жеп жеңил сезип, ооруканадан канат бүткөндөй учуп чыктым. Ушул күн мейрачкам жана мен үчүн өзгөчө болсо дедим эле. 1 жылдык мээнетимдин сары оорудай чырмаган сарсанаамдын, кызымдын кыйноо тартканынын акыбети кайткандагы кубанычымды ким менен бөлүшөрүмдү билбедим. Мейрачкам түшүнчүдөн бетер аны өпкүлөп, куттуктап, айланып, жалбарып жаттым. Март, жекшемби, Дарот Коргон. Кызым, күндөлүккө бир гана сен жөнүндө жазып жүрөм. Качандыр бой жеткениңде окусаң энелик ой сезимимди, бала деген жүрөк талабымды түшүнөр бекенсиң. Мен сага булардын баары жөнүндө айтууга үлгүрөмбү? Турмуштун жолун көрсөтөр акыл сөзүмдү айта аламбы? Бир Кудай билет.
Oşon üçin bardyk oý tilegimdi azyrynça gündelikke düşürüp jürem. Çyn ele uşunun bary gyzym ekebizden başymyzdan ötdi dep galam. Geýde özümdün жазгандарymdy okusam. Adam balası kıyınçılıkты da, jakşı jamandy da ötüp ketkenden keyin tez ele unutup goýat ekenmiz. Ylaýym, emi jalan gana süýnüşdi nerselerdi жазsam eken. Oşentip miradan göňülüm tıngandan keyin mından ara kantyp jaşoo gerekdigini oýlana başladym. Çoňalaýdyn men üçin tüşükdi ötken uzak jana, kardy gyşy jüregimdi toňdurup, göňülüme gök taştaý tiýipdir. Jaz gelişine dagı köp bar. Bul jerde aprel ayaktatyp, anan kar eri başlaýt. Oşjakdagy jadyra wysyk tegen güneşli gündün nurlaryn jaşyl jazyn eňsep gözümden uçat. Kanatym bolsa uçup jetkidey bolam. Akyry kıştyn da kary gaýtyp, gün jylymtyk tartdy. Noýabrdan beri sulk jatkan uluw karda jaratylışdan ökümine başyp, dal-dalynan jyrtylyp, erigen kardan girgil suwlary gölçükdöp, sansyz maýda arykçalar bolup agyp, toğunun alaş albyr jazı başdaldy. Bul malda oşda örükler güldöp, gök çygyp, kıştyn izi da galbasa gerek. Uşinti oýlaganda gökdömdün jylyw mekenine delgirüm an saýyn güçöýt. Göňülümde saat saýyn, mönöt saýyn çoňalaýdan getişke gamynyp, jolga çygar gana bir buyrukdy gütüp jatgansydym. Bul niýetimdi Renýaga aýtpadym. Al, jaş balaň menen gaýda barar eleň. Üýjaýyň işiň jok, kantyp jaşaýsyň dep ynanbasyn bilip duram. Anın üstüne güýeseke, balaňdy kiçine toraltyp alsaň, bala bakçaga berip goýup işte beresiň. Özübüz iştap berebiz dep jürüşken. Jalgyzdykdan, korkunuşdan düpöýl sanasy menen ötkürgen owur gyşdan keyin bul jerde bir gün da turgum jok. Palalygym, jaşlygym galgan oş şarynyň guçagy gaýramaga jylywday, bereşendey bor tartyp turgansyt. Internatda jürgenimde meni öz gyzynday görgen tarbiýatçy ejem Zinaida Alekseyevnany oýlap eş tutam. Tak raýlam tügense aga baram, talada galbasmyn degen ümitke juwanam. Tekstil, jibek kombinat degen işxanalar turbaýby? Poljuguç bolup işlesem da janymdy bagyp getermin dep tolgon tokoy oý kyýal jolga çygarat. Akyry bir günü bar bolgon görön şerenimdi bir taňylçak kılıp taňdymda, aldyda meni kütüp turgan belgisiz tagdyrma towakel dep bel baylap saparga çyktym. Geterimden aldyn jaşagan üýümdün tyşyny appak kılıp aktap girdim. Darot korgongo gelgenden beri kalap jürgen işti akyry atkardym. Göňülüm kıyla tyna düşdi. Menin 2 ýyldyk ömürüm, kaýgy guwançym kalgan üýde agartyp goýganyma süýnüç menen goşdoşdum. Östürgen güllerimdi bala bakçaga alıp barıp berdim. Darot korgondan Sarataşka juk taşıgan aýaldyk şopurlardan biri menen süýleşip goýdum ele. Taňga juk üýden gelip alıp ketdi. Renýaga goşdoş albaý kat jazyp galtyrdym. Aga ıralçylygymdy hiç bir sözge syýbasa da jazdym. Silerde adamlar bar üçin bul jaşodan göňül galbaý, jakşylykdan ümit üzbey ömür geçirip, öz bagtymdy izde üçin jönödüm. Sarataşka jeterin jetip alıp, Oşga getüçü maşina gütüp köpkö zargyp kaldym. Bul jerden Oş Erkeçtam, Oş Harok trassasy ötet. Kan jol emespi? Bir arjarym boş maşina gelip kalsa, kabinesine olturup alarmyn dep oýlagam. Avtobus, taksi degenler gattap aýtely. Daldoda tursam, görbe ötkürüp jürbeýin dep balamdy götürüp jol boýunda tikemden turam. Jugum da janymda. Sarıtaştyn aýtylyp ızgar şamaly, etek jeňimde julmalap, sökden ötüp baratat. Kızıma suuk tigizip albaýyn dep kabat-kabat orogam. Alda jol azabyn tuýgansyp, жүзүн göküregime katıp bılk etpey kaldı. Erkeçtam çegara postu taraptan Kıtay tavarların dövelönte üyme jüktöp, taşbakaday gıvrap jürgen kamazdar birin serinde bolsa da ötüp jatty. Birok barnyň kabinasy boş emes. 2-3 jaýlanşyp olturuşkan jürgünçiler suukda jaş balasy menen jolga çygyp emne güç geldeken degensişip kılçaktap tiktep ötüşet. Gempirlerde bolup tumçulana orongon çoň jolugum eski paltomdan gorunup yüzümde ala kaçıp beçara havalıma manayım pas bolup duram. Ertenki günümdün belgisizligi jelkemden zılday bolup baskanıçı. Kara boron emi kar aralaş jamgırdın mayda tamçıların uçurup boroşoloy başladı. Meni jalpayta salçuday bolup küýmenen ışkırıp gelip karşı terşi soğup ötet. Zamanam gurula düştü. Kızımdı kurutup albayın dep korktum.
Eki gözüm teşilgiçe joldan ötüp içimden Kudaydan tilenip bar güçüm menen tiştenip tura berdim. Jayda göründü Kaşkayta bölgön taş jolda jylanday soýlap zıpıldap gelatgan agış boz Volgany alystan ele gördüm. Birok anyň göz uýaltgan görkü menen japjaňlygy ümitimdi üzdü. Munday appak koz maşinenin esi eski giyimçen jaş balaly jüdegen aýaldy gaýdan düşürgüsi gelsin dep oýladym. Je bir çoňdun, je tekeberli baýdan unas bolsa gerek. Karalaman elde munday Volga jok ele. Uşunda oýda kol da götürgen jokmun. Gaz 24 jakындap gelgende rulda oturgan asker giyimçen salabatlı erkekten başka hiç kim jok ekendigin görsem de yüzümdü burup teskeri garap aldım. Maşina menden ötö berip sürdügüp toktady. Jerge düşüp art jaka garay baskan asker adamı "Kaýaka barasız?" dep surady. Men al kimge süýledi eken dep jan-jagymdy garadym. Hiç kim görünbeyt. "Oşko ketesizbi?" dep ekinçi jolu üň katkandagına meni tiktep turganyn baýkadym. "Oba?" dedim taň galyp. "Olturuňuz" dep koýup, özü artky eşikdi açyp orun boşata başlady. Ilgiçke ilingen bırışı jok appak köýnegin, pagonu, polkovniktik darajanyň jyldızçalary bar asker kitelini ary jyldyryp, maşinenin boruna ildi da but kiyim salıngan kutuçany jylyw adýaldy büktep bir çetine goýdy. Uşul wagtda anyň gebetesi gelişken uzun boyu, çykýynda ag aralay başlagan gümüş tüstü kıska çaçy gözlerime urundu. Erkektin bakuwat turpatынан içki kuwattyn sürü çaçırap durat eken. Kızmaty uluk adam ekenin görgönümde an sayın jazgana düşdüm. Al boyundaryn jaýgaştyrgandan keyin boyun düzüp jatyp, "Mına emi geňir olturup alyňyz" dedi jylyw ün menen. Anan jügümdi jerden alıp bagaryna salyp koydu. Maşinenin artky orunduguna komay olturdum. Sırtı kanda appak bolsa içi andan beter uğuz sütkö çaýkaganda koz eken. Agış manat kaptalgan jumşak orundugun su bolgon giyimleri menen bulgaym go dep tartınıp, korunganımdan bürüşüp aldım. Meni antip mintip esimde jygyça maşine orundan jyldy. Sarıtaştın ızgardı şamalınan, çuçukka jetken kara suğunan keyin Volganyň içi uyaday jylyw, beýişden töründe geremes sezildi. Taş jol menen get baratpay ele uçup jönögön süýt. Orunduktary da mamykda jumşak eken. Manat kaptalgan jölöngüçüne başyndy goýsam, kuş jazdykka jatkanday memirep baratam. Maşinenin aldynkı aýnegine çaba jagan mayda tamçylardan şırgalan muzdaktygy sezilbey, tuman düşken en talalardan, çokuların bulut çümkögön ulutolardan kardy kışı da unutulup, deneme jan girgende jyluluk jayılıp, bir başkaça merimge balky düşdüm. Kızım da canı jayalyp, emçekimde emgende göçülüp uykuga girdi. Bir top jol artkandan keyin maşinenin esine göz saldım. Jüdün baya sürdөгönümden tike garay algan emesmin. Adırgı gaçынан görünüp turdu. Aksargıl kaş kirpegi suýdan, ruldu garmagan goldoru appak, manjalary uzun syýda eken. Erkekden de uşunday sulu, jumşak goldor bolat eken dep taň galyp goýum. Munday goldordun esin da jüregi özgöçe jumşak, mehriban bolsa gerek. Erkek maga gaýrylyp tikte albasa da gez-gez üň gatyp sözgö tartat. Meniň kim ekendigimdi, kaýda bararymdy bir da jolu suragan jok. Özümde kıyaby gelbegendikden aýtpadym. Çoňalaýdyn jeri eli jönünde ukkan bilgenimizdi süýlep goýabys. Göbünçe aly gep saldy. Özü çoňalaýlyk bolorun aýylda jaşagan apasyndan gabar alyp gelatganyn, bala çakasy oşda turaryn bildim. Maşine gызmatdyky. Jürgünçe alyşga bolboýt. Birok balaly aýaldy görgönümde taşlap öte albaým, dedi. Emne üçin men gol götürbesem dile toktotup salyp algany nemi düşündüm. Bul adamgerçiligine ıralçylygym menen goşa öte gaýarly bir sezim kapstan oýgondy. Erkek adamga göz salyp, anyň har bir gymylyndan nazarym düşüp, doğuşunun jagymdylygy, orundu sözleri jüregimde sarımayday jymyratyp jylytgan sezimge birinci jolu tuş boldum. Jeldey sızgan jumşak maşinede tuman kaptagan aşuny ganty başganybızdy, kart kürkülerde salangdagan jar tübün boylap kapçıgaydan ötkenibizdi baýkabay, magdyragan sezimge termelem. Kary ketelek biýik aşudan eňkeýiştep, jylyw guçagyn açkan tüzdükke düşkenden keyin joldan burulup daryanyň jegine toktadyk. Kuş kapçıgayda kısılıp tereňi görünböý, eja berbey kükükde bakkan tuğ susu keň jylgaga çykkanda özöňge goşulup, jany jaýalganday melmildep tynçy düşüpdir. Kuyuluşup agyp baratkan agymy taşga urunup, serpilse gün nuruna çagılışıp gümüştöy jarkyrayt.
Özöndүн кайбирин изи түшпөгөн ээн жээгинде чычырканак, ит мурун, долононун сейрек бадалдары өскөн. Тал күчүктөп бөртө баштаган сабактарынан көктөмдүн ууз илеби келет. Өткөн жылдагы күздүн чириндилерин түртө кылтыйып баш баккан жан серек көк майса жашыл жабыр болуп жерди каптай баштаган экен. Машине дарыя бойлой барып токтогуча сагынган жаздын ар бир белгиси мага жаңылык көрүнүп, көздөрүм тойбой өрөпкүп тиктедим. «Бутту жазып алалычы», деди полковник мага бурла карап. Анан колумда уктап калган Мираны көрүп, өңү жылый түштү. «Уктап жатабы? Жылуураак жаап алыңыз. Айнектерди ачып койсом, шамалдап калбасын». Машиненин алдыңкы айнектеринен каптап кирген таза жана салкын абадан көкүрөк толо дем алып, узак жолдо талыкшыганым жазыла түштү. Полковник чылымдын бир даанасын кармап сыртка чыкты. Кызымдын уйкусун бузбайын деп ордумдан козголгонум жок. Бизден көп деле ары узабай айдарым жел аргыга жүзүн ырахаттана тосуп турган сапарлашыма алдыртаан көз салдым. Аскердик каталдыгы менен мээримдүүлүк таң каларлык айкалышкан сом темирдей келишимдүү турпаты кайра-кайра карагыңды келтирет. Ал жайчылым соргончо жымжырт турган дүйнөгө куштарлангандай, бирде аппак түсү көз уялтып кар мөңгү уюп жаткан тоолордун чокуларына, булутсуз көкмөк асманга чалкалай тиктесе, бирде тоо боруна жармаша өсүп келаткан арчалардын жаш көчөттөрүнө кумарлуу көз салып, жашылдана баштаган талаалардан алдан эне тыңшагансып, мемиреп тунжурайт. Мындай жайбаракат мүнөттөр анын турмушунда өтө кем болсо керек деп ай ойлодум. Бул оюмду коштогонсуп табигатта мээримин чача кеңирсип, жан дүйнөнү бөпөлөгөн берешендиги артып, эркегендей туру бар. Сары таштын бурганактаган жааны ашуудан бери өтпөптүр. Кылайган булут жок тунук көк асмандан жазгы күн таптуу нур төгүп, көп турган жерден буу көтөрүлүп, аба таптаза. Бажырайып гүлдөгөн чаңкай сары түс какымдар жерге жылдыздарды чачып таштагандай көздү арбайт. Талада ойкуп кайкы учуп, бадалдарга корголгон куштардын сайраган добуштары да көңүлдүү. Өлбөгөн жанга жаз ушинтип келет тура, деп улутунуп алдым. Кечеги түнөргөн көңүлүмдөгү сарсананы жууп чайган ушул жыргалдуу сезим менин тарамыштай түйүлгөн муун жүнүмдү бошотуп ийгенсиди. Ушул саам өзүмдү да аябай аяап турдум. Жетимдик менен жалгыздыктын мусапыр тагдырын кыңк этпей тартып, маңдайымдан сылар жакын адамым жок, наристемди боорума кысып алып, белгисиз сапарга бел байлап чыкканыма эми майжып жүрөк сүйүп. Буга чейин мындай алсыздыкка бой бербей тиштенип, мени эч качан эркелетпеген турмушка каяша кылбоого аракеттенчүмүн. Бирок мен да тирүү жанмын го. Бир ар сааттын ичинде эле мени айкөлдүгү, ички кудурет күчү менен багындырып алган ушул полковниктей эркек эмне үчүн мага буйрбады экен? Жаа окшош агам болсочу, атаканат. Ой тобо, көөдөнүмдө тыпырап туйлаган жүрөгүм кантет. Көп жылдардан бери анын бар жоктугу билинбей дымып калган эле. Полковник чылымын чегип болгондон кийин суу жээгине барып бети колун чайыды. Ар бир кыймылы аярлуу, калбат, табигаттын кереметин сезип туюп, ырахаттана алар да эркектер да болот экен деп таң калып коем. Бул касиети менен көз алдымда ан сайын бийиктеп баратат. Суу жээгинен келгенден кийин ордуна жайланышып отуруп, жол баштыктын оозун чече, «Эми кичине өзөк жалгап алып, жолго чыгалы», деди. «Багаждагы түйүнчөктө нампам бар эле», деп күймөнө түштүм. Дагы эле койгон эле кызым колумда жаткан. Тег эле коюңуз. Мынау экөөбүзгө түгүл 10 адамга жетер». Ортого салфетка жайып, тандырга бышкан патыр нан, боорсо, курулган эт койду. Минералдык суу менен чөйчөктөр да даяр экен. Чарабзалы менен этти туурап жатып, «Карыган апам бар айылда. Кичүү үкөм менен жашайт. Энеге өмүр бою бала бойдон калат экенбиз. Коюңуз десем болбой, колунда барын баштык толтуруп салып берет жарыктык». Ушундай уулу бар кандай бактылуу эне деп чын дилимден суктанып алдым. Сапарлашым апасы жөнүндө сүйлөгөндө өңүндө жылуу жылмаюу турду. «Атабыз кичине кезибизде өлүп калып, 5 баланы жалгыз багып чоңойтуптур. Баарыбызды окутту. Биздин үйдө 4 юрист барбыз». Полковник сөз арасында «Алыңыз, жеңиз» деп кыстап, тартынганымды билип, улам боорсоктон, эттен колума карматып коет. Мынтип эч ким оозума тамак тутуп жедирбеген жаным ан сайын эркедим.
Anın sulu, şadılуу kolдорунан mээримдин ilebe koşo gelgensit. Nan da, et da ömürümde jep görmegende ötö daamdуу sezildi. Men jönünde eç nerse surabasa da jupunu gebeteme göz kıygın salıp karашın dele awalımды түшүнүp koygondur. Özüm bolsa emne der elem. Aga jan dilim menen muң kaygımды aytıp, жүрөгümdü boşotup algım gelse da içimden tındım. Ansız dele beçara gebetemden korunup turam. Jakşılыгын ayabagан adamdan dagı kayır tilegensip dattanar jönüm barby? Jolgo kayra çıkkandan keyin түш oy oşko jakındadık. Daraktar jalbırak jayıp, örüktör gülün töp kaldıdır. Agat salıngan tilke talalarda iş baştalgan. Birok jol boyu jazdın görkünü, jadıragan жылуу nuruna öröp kügön kuvancımdan eç nese kalgan jok. Oştun gөгültürür tumanga orongon karanının fonunda gökörde koy koygon Sulayman toğusu ulam dağın alanıp görünüp, jol kıskargan sayın ayabay tınçım kete başladı. Çöntögümde az gana akşamdı içimden gayra sanap, jol kireke kança son bererimdi bilbey gıjalat boldum. Juk taşucu maşinelerge түшsöm, jol akısı maga dayın ele. Birok mına ol Volganın giresi ekese kımbat tursa gerek. Akşam jetpey kalıp uyat bolbosam eken dep korkkonum andan beter. Bul az dep naraz bolsa jeti ömürüm jerge giret ko. Şarga girgen özde adam da maşineda gımgut gen göçölөр göңүлүмdü böle albady. Uyat menen gıjalatçılıktan kiçineke жүрөгüm tıvırayt. Avtobeketke jakındaganыбызda "Kayerge түшөсүz?" dedi saparlaşım. Men bazardын ayaldamasyny ayttım. Gün urun tüzgön boljolum boyunça çoğun bazardın içindegi kerben sarayga toktop, jaşay turgan jay tapkıça 1-2 gün turayın degem. Bul arza mehmankanany güýö menen bazarlap gelgende görgöm. Ayaldamaga jetkenibizde erkek jеңil degende süýledi. Mına emi esen aman jetip aldyk. Koştoşaly. Men başlygymda çukulap, akça izlep jatkanymdy görüp, kalbat sürümenen tıya getdi. Koy, düşöber. Men akça albayım. Ünü ökünüştü uğuldu. Koş aytışkanda meni gaýrılıp garabady. Maşinesin жүрgüzüp uzap ketken saparlaşmynın artынан seyleyip diktep turdum. Ak Volga daröle maşinelerin agımına koşulup, bir görünüp bir görünböy alыстap baratkan sayın жүрөгüm tıvırçılap, kıyılganım taң kaltırarlyk ele. Al görünböy kalgıça omsuna tiktep, göz aldımda kalgan nomerin gayra jattay berdim. Hemnege bulsan destep kalgım geldi eken. Je kaçandır jakşı günde joluşup kalarbız degen ümitüm bülbülдөp jandyby. Maşinede geletkanımda oy sanam bir başkaça tınç alıp, tüýülgön жүрөгüm boşop, jumşak al deylegendey mээримдүү sezim meni bir otolu eğilip aldıdır. Oşol jırgal sezim polkovnik menen koşo koş aytışıp, meni taştap geçjüдөй kıyılıp turam. Eňsegen şarımdın uğduu şarında es uçumda jıyalbay endirep, ayaldamada köpkö oturgandan keyin bir koluma balamdy götörüp, bir kolum menen jügümdü süýrep, bazardy gözlöy bet aldım. 1-nji bölüktün ayağı. Avtoru Zinahan Pasanova. 2004-2005 жылдар. Oş şary. Üň goştop audioloşturgan Ernest Kıyaz.